taba ga botse ga nyo sa ne mathata man sentsa ya o na na go ka ya go rogile a sa ngano goro ai ke ra ro ne na go ka ya le a buila le ka gae o tlile ka di covid chain 2020 ntlhalosetse mo le hula papa go ibile le hula mohutama if tu te ga mpa go tsuka re go bolaile ke ba ntele ke mpa ga thimaro tlo hlokofalla school spetle papa go bethile ke batho ba mmetela a kushi ga utso ba metala ga ra mo hwiji ka la pella motho mo a dirang ka mo o tsare go nyakang mogala yo gesho lokologa ne lokologa a re bitse maina batho prof gore a tla fetsa go thušitše ga botse o nyaka o lokologo o bolele se wene o se tsebago se kwa utama nne ba re ba mohweditše ka lapeng la batho ba dirang ga utso ka re ba robetse ka mo then motho ka mo ja fihla then kwa thoma di tsheletse mme nna re ke kule ke le sekolo o ba mo kereilane le mosadi ya motho mo then mpaka thutseni jwa mo tabeng ka re tabe be ile ya banna ba babedi ko ra utse ko re go uta go ga utse na utse ba go ga re ba furu utela gore re se ka ba ra kushi re go re gala ne flora re kushi ya re kushi share na ga no re ge tsinka ba bolela so ene motalo ba sa dule nna ka ga na dula le ma o ne la pale nna ga mara ke time mala le na le bana ba lapa le legolo go bala ba lapa le lenyane ko re nna ke no ba ngwana ka thu o ba dula le mosadi wa gagwe thwi and then le na le bana ba lapa le lenyana ka ko re nna ko re tsa buang ke re time la ko re putmana ni la tena la ka thuko then nna ke no ka thu o wena wa ka thuko all right ka morago ga palao ya papago ka ge wena o le ngwana ene o le wa ka thoko a senke wa ba le nako gore o ka go utsiša ba bagolo wa nyaka go tseba go diragetseng ka lekhuleng wa senke ke ba le o a tswa funeraleng funeral a senke wa o se wa ya time ntse bere ke ile ngwala ke nako ya tsa di exam mo le go la boraro cause ke nako ke 2019 ya nako mo a tlhokofa e la boraro nako ba mmoloka ka go mara ke reng ke be bo re le galonya ka go ya bo tlo ya go ngwala wa bua ba fa copy ya the certificate and then wa ba laetša re bo hlagetse ke dihu go hlaka fetse papa go be ba tlo go ngwadiša no worries ke kwešiša gore le wena mo go ngono ba o bile le poifo ya go ya akere yeah so papa go ga re ba la ga botse monna ge sho o balaile ke batho mma go hlaka-hlakane sho mma go o thomile o hlaka-hlakane after papa se tša bolaile gore before sa mathomo se se rile gore le tšee mama go le moiše thwasong go diragetseng ka mmago nna kwa botse go bolela nnete ya botse nna ba re utela ba bago ba re ne o tlela bakala ba tswa re ba rena ba thasong bene ba re botsa go le bene la bone o tšere ke mang go moiša thwasong ke malomake ke ena go motho ya moiša tša moiša thasong nna ne ke tsibele go lela bone a re ka moswane ma wa thasong o thwasitše mengwage mekae o kare ke ngwaga tšere ngwaga ka se sepetse 2019 e ne ba re kgodi jantse a ke sa gopola gore ke kgodi magago ya ka yone then a boa o tsamaile 2018 2019 a boa ne 2020 mafelelong ko ba geno ba family ge ka nako mama go a thwasa ke bo mang ba be ba thuša mama godimo ga seemo se ba le ka gare ga sone ke ba bo mama ge fela o ba hlakane le ena papa ga go ba fela etla ke ba bo mama ge fela okay mama go ne mathata a butia ke ba bona ene mathata a ne le ona go bontšha gore go na le letswa le le sepela le le gona mola go yena mama go nyaka thušo wa hlaka-hlakana ga anya ke bana ba gage mama ga go a hlaka-hlakana ga le ka gare ga lapa o nyaka go le go batša mama ga go ne nto e mmoledišang e le makalang a bolelana nnoši mama ga go hloka thušo e kgolo fela gore a thušege go nyakaga gore le lena bana ba gage le tsentšhe letsogo la gore le mo thuše ka lebaka la gore go mama go a go ne nto e lokang motho ga a thwasa tlogela ditaola šokeng ditaola tša mama go santše di fetse di tlile ka gae
ke phoso gore mama ga wa tšo ka gare ga thwaso a se a fetše mongaka ba santše a mogoroše then tše ntšhi le tla šala le di bona mola a mogorošitše ka ge e le gore wa mo palela nke ba boletše le gona gore ba ga se mammammo ke a palela ke gorošeng gore le kgone go tšwela pele ka mmereko wa leng akere so mama gago dilo tša gage di ka se loke o gopole gore ge motho a thwasa a no tloga thwasong a tsamaya o šia badimo ba gage mo a thwasang gona a kere mamago ka tšatši le la tsamaya a ya thwasong ga e le phasitše la botša badimo la re mmešo o a badwa o swere ke badimo o ba go thwasa ga mokete akere so badimo ba le ba lenkua ga mokete santse le ye go bantšha le o phase kua le ba botse gore mma wa goroga lekgono a o no tswa thwasong jale ka ge o ka re wa tswanne ge o ya thwasong wa laelelwa ka jala le ge ngwana a boa thwasong wa laelelwa ka jala so mamago o ne bothata o hloka thušo mamago mara bothata bo bogolo kore wena le wena santse ba go hlapiše le suswi la papago gobane papago bolaile ke batho go ra re moya papago a se sellene solang ka moya papago se selela go nento e tlolokang mo go leng le ba ba kae bana ba mmago re ba bararo le a kwana lena le ne le nnoši ee go kwana gona re a kwa o mogolo ke wena ee nna ke nno mafelele o mogolo o kae o bereka mabolo le mogolo tene mongane ena go ba gona kua gae o mogolo o ile a re go mmotša gore o tla mo a reng yena ke no mfounela ka motlhalosetša motse a reke nna ke nyako ke kua ko bona moremi because mastenala so le rena re palela ko go hwetša le gore re kgone go thaba le batho ba bangwe re le ka nne fitlhe metla o tswile o ile kae-kae ga o thoma o bula o sa le dušea ga o bona motho a ne motswadi ya gago ba segišana ba lešago o thoma o gopola ka motswadi ya gago so ka hwetša re go tlotlwa ke dutse ke re go tloloka o ka se loka ntle gore ke emae ka hwetša rena ke no tloga ke noa ke tle ke emaeme ke tsuka refate ke korena tate morima ka santhuši na no rena mama wa se probleme re mothuša re ka mothuša re ka mothuša mama gago a re ne bothata solang ka re lekolola ke lena bana ba gage ka moka lefeletše le re thušang mmago rena re ka mothuša le lapa la mmago re ka le thuša mara re santse re ye go nyaka go tseba gore nako mama gago go tlo ba wena go bile wena go ba le ba bang ba bannyane bana ba mafelelo goba wena wa mafelelo mo go mamago ke nna le go mafeleng bana ba papago ba madi ke ba ba kae mo go mamago ke nna fela ke wena fela ene kgolong ya gago papago ba le gona goba papago ba sa tle sa le o no ba gona papago a emela thoko a ke tšetša gore ba folofela a no re a kopang le nna fore morago buang o shap go tša fomfa di-100 di-20 wa tsa ke nyako kwešiša eng kore papago o ile a re go ba gona kore mama go ile a re go ba pregnant papa a tsamaya na wa šala go diša ke mmago nnoši ke bošitse ke mmane nnoši ke ditlamorago tša lerato ngwanešo lerato le na le ditlamorago ke kgopele o botšiša o tsebile bjang gore ke papago a ba mpodile ke mang ke mogekolo ke mang ke mogekolo le ena motala le ena o tlile mo go nna a thoma mpona ke thoma o tlalefanyana a thoma mpotša re nomorogane okay e ka tšwela pele prof ntate morota ya batho ba swanetše ba tsebe gore ka morago ga gore o hlalane le motho go ne ditlamorago number 1 o ba le o imiša motho wa motlogela wa tsamaya o nyaka o mongwe pele wa mo imiša wa motlogela wa tsamaya o nyaka o mongwe gape pele wa mo imiša wa motlogela mohlange ditlamorago tšela ka makana ga tšona di bua mo go wena o tlo di emela papa mmago monno re a mmona o gobetše nnete le yena o ile a kweša mosadi o mongwe bohloko ka gore a dule le monna wa mosadi o mongwe o ka se tsebe gore dilo tše di tšwa kae gong jale re sa go nyako tseba gore dilo tše di tšwa kae monna wa gešuo o kwa bohloko ka lebaka la gore papage ga a mogodiša ene go bontšha gore yena bantše a rata papage ene go bontšha re lekhula papage ga a ya ka lebaka la gore go be go ne seemo mmago monno gore a tla fole go nyaka go ema imiwa mosadi o mongwe le o mongwe ge monna e tšwa ka lapeng mosadi o a tšwa o a ngakeng mosadi o a tšwa o a kerekeng o ya go go rapediša ngakeng o ya go go phethela ditaelo gore monna o boe ka gae gomme mosadi o tla beng o dula le yena o tlo go gobatša ke ditlamorago gobane mosadi ga a nyaka monna wa gage a ka no bolela tše a di nyakang ka ditaelo tše a tlabeng a di kgopetše kerekeng goba ngakeng goba moporofiteng a ka bolela lentso la gore ke kgopela gore wa tšere monna ka akgwe
a ka bolela lentšu la gore ke kgopela gore wa tšereng monna ka thule ke koloi a ka bolela lentšu la gore wa tšereng monna ka dilo tša gage di seke di a loka re bue gape re tle re be le seemo sa go swana le gore le ngwana wa golang ga boima papa ga nke a lokela ke selo go ba le ngwana o tlogele ngwana wena jale ka papa a nke o lokela ke selo ke banna ba bantši ba ro le dibeke le dikobo ba ile makgweng a ba kry-e mmereko a tlogetše bana morago ngwana ka bo yena go mo hlokomela yona tšheletane o mo fang o lokolola pelo ya gage tene o kgona go go bulelela dilo tša gago di sepele gabotse o ne ngwana a o mo thuše ka selo le meleko le ga e tla mo go wena papage modimo le yena wa go ngala gobane o šeile ngwana o e leng gore o tso tetšeela yena a le kgole o mmeile mo a o sa nyako mo hlokomela abuti mama go ga bolelana nnoši so o no reng so gantši go ja fo rogana kore o bona o kare ga botse o kare go nentiro kare wa e bona mo gausi le ene o bitša matlhabo go tša matlhabo ene o kgone o swara sa go tia go tša sone go tša sore jona diphang go tša rema mabopa o kare o rema something no mama go a sala gabotse mama go ga gabotse mo kgopolong o nyaka thušo ba mo gobaditše monagano o nkwešiša monagano wa mama go a latlhega ene nto ngwe ke tlong go botša yona ne mama gore tlo mo thuša re na ke ne bothata ba go thuša mamago mare ke nyaka go tseba mo o ile a nyalwa mmago wa ya hladile na mo bona ya re tsa ke kwešiše gore ga botse gore ya getse and then lena go ntšwa le lebitša ka fane ya kae bitša ka fana mma go nyala mo gona o hladile ne mamago nna ke flora ke belega ka 2000 awa best year re dula ka steny ke flo hlalefela ke le ka steny wena o belegwa o bele go mma go a nyetswe ebile a hladile o nyako rialo okay o wena go belegwa ke ge mmago a šetše a hladile ku and then wa re go belegwa ka mo wane tšwela pele o bitša ka fane ya mmago ya ka gare ga lenyalo motse o le dulang ka gare ga ona wena le bo mama motse o le dulang ka gona o nyakile ke mang ke mama o nyakile ke mamago alright nto ngwe e riang gore mamago a hlakahlakane monna gešo sedimo sa gage se ka se dule gabotse gobane ngwetše ga e tenyakela lapa e saletše ba gabo lapa le wa e nyakang ba gapo faneo ba tle ba e bege ba tle ba bege motso wa ikwešiša so mama gago le ba gabo wa tseba gore ka founela o motee malome yago ka gore mo gabo mama mo go bontšha gore go na le bothata mo wa nkwešiša mo gabo mama go bontšha gore go na le bothata mo so o hloka thušo abuti o hloka thušo kgolo kudu abuti ntle le re o kry-e thušo o tlo loka mathata ga go ke a mantši ene bothata bo bogolo bo hlotše ke mma o nkwešiša bothata bo bogolo bo hlotše ke mma mama ga go nkebe a ile a re ga a bona dilo tša gage di thatafa a le bea fase wa e bona go ntse le mama go hladile o dula ga gage akere monno ba nyalane le yena be se lasbon ga gabo so wa bona gore mama go tsoša metse mebedi ka fane e teng ene ka molao wa sega gabe rena lasbona ga e be le motse wa gage thokone e šala ka ga e hlokomela thuto ya batswadi ba gage wa ikwešiša ka dikgokaganyong tša leago magagešo re ya kgopela a re eletšeng abuti ya rena ka mo re kgone go bala melaetša ya lena ka gore e mengwe ye lengwe alang ka mo re tlo palela ke go e bala re e balela molli wa rena ka mo re na le molli ka mo bagešo ngwana šo wena wa lla o re dilo ga di loke mama o mo kitimiša ka mapaka ka gare ga lapa mama o tšwa go thwasa dilo tša gage ga di loke ga di sepele gabotse le go goroga ga a goroga mama gage o ile a hlala mama gage o buile o tekagetše motse o nonnoši a re thušeng molli wa rena magagešo ke a le kgopela ka dikgokaganyong tša leago ka melaetša ye mekaone ye e leng gore e ka thuša molli wa rena a kgona go ka thušega go ba le lena so magagešo ke gore re kgone go thuša setšhaba sa gabo rena ke a le kgopela a re thušeng setšhaba sa gabo rena setšhaba se thušege abuti wa rena a se ka hloka maele le gona moo gae le le batho ba e le go gore le ka mothuša go nyako joina letlakala la rena la Facebook ka tsena mola go DR Mremi o no DR Mremi ke mo tlo re kry-a gona abuti ka ge le sokola le so
bo malome ba ile ba reng malome re shitse go ne mo mngana segala hlokofetse last year ka jula ke ile gore ya ke yana ba re hlokomela phela itla kwa ga ya tlo re checka mehlele e mogolo ya ga nke itla le go le kana go lo re feta no re feta mo tseleng a re dumeditse malome ya go ga le bolediše a batle go checka ngwana bo bona so ge bo malome go ba sa le bolediša buti go ne nto le ba dirileng yona empe kore go sa le gore ka dinako ile a sa le go thatso se le gore ga nako nngwe so ka mastene ba la hlakahlakane ka ku wale ba re banya go shifta mastene ba mishi go ene mo re na be re sa go lokologela o tsara go re le mastene mishi spetala mo tlogeleng ngana go se gana go le mishi ga re tsorna le lo molatlana mo le no le mo dire le mo tlisimo ga ngwela la sa mo cheka la sa ria se o bo malome ba tsere mama ba mo isha thwaso a o fitla go ngana ba mo tshikela a ba senya go mo cheka ba sa ria se ga ba chekile ke monyana na go e wa mo kunye kwa mafel wa mafelwa mani ke lore ke na ba phela a mo chekile phela marekela yilo a mishitse a ria le mamogolo ka kwa tlase ke bana ba thole ba thuba le gore ba phela ba mo cheka la gana kwa thaso le ga njwa le go sa fotla bona ke bana fela ba etla ba tlo mo cheka ka kwa gae ga tlo mona gore na o tsogile sharp then ba bang ba wa tseba abutine sello sa gago tla se kwa se ya kwa gala ngwanesho problem e golo ke gore di phone tša malome o natšo magagesho a ke hlaloseng se sengwe mo dillo tša go swana le tše tša abuti di gona di a phela ke tše dintšhi dillo tša go swana le tše tša abuti re phela ka tšona ka magaeng gona mo go taba ye ya gore monna tswae ka ntle a ye go dira ngwana di gona ke basadi ba bantšhi go ntšwele ba itemogelang mathata a magolo ka morago ga gore ba be ba dule le batho ba boe ba tsamaye mo go bona go dula le motho o hlalane le yena go ne le ditlamorago tša hlalo ditlamorago tša hlalo magagesho a e betse botse go hlalana le motho a ka go naganela bobi a ka go nyakela motho a go bolaya a ka go nyakela batho ba go bereka gore hlogo ga go se ka tlo sa bereka ba ka go nyakela motho ba go bereka gore mo bophelong o se ka tsoga o loketse ke selo go gahlana le motho dilo tša gago di no senyega morago ga hlalo go ne le bothata bo bongwe bogolo kudu ba gore go ne le kgonagala re ba go bereka ka seqhitho sa gore o se ka tlo sa dula le motho kore go gore o dula le o lealwa go o dula le o lealwa go o dula le o lealwa a go ne nto e lokang mo go lena so batho re tshwanetse re hlokomele gore ga re tsena ka gare ga manyalo re tsena le batho ba mohuta mang lebelela motho o dulang le yena gore ke motho wa mohuta mang le ge o itswa ka gare ga lenyalo o lebelele motho o dulang le yena gore ke motho wa mohuta mang ka nako go na le batho ba bang prof ba ba tšeang taba ya tlhalo go ba go tlogelana ba itšea go bofefo go ba bonolo ke bolediša ke dilo tšeo o fetšang go ka di bolela gore go ka direga eng ka gare ga bophelo ba motho kore motho o kgona go ka no ipotsa gore a re wa tšo no re a ke a tšo e moso se sa mphounela pelong ya motho go ba jwang pelong ya motho ntate moruta gore like batho re lebala ka pela ke tlo swantšhetša batho gore mosadi ba kgona go mmetha ka molekwa gore ga a robala le monna o furugo a tsoge matheka a baba goba a tsoge mohlapologo ge o e tšwa o tšwela boimeng goba a tsoge mmele wa gage o baba ka mokana ga ona mosadi ba kgona go mmetha ka gore ge a sene go fetša go tsenela thobalano le motho wa gage wa monna a no kwa bohloko le furugo gore mmele a se ka tsefela ke selo dilo tšeo di gona ene e se tokološi e le taba ya gore motho o robalang le yena motho o berekilo so batho ba swanetse ba tsebe gore ditlamorago tša hlalo di gona ene ditlamorago tša hlalo ga se tše botse ditlamorago tša hlalo di kotsi kudu mo e leng gore ge motho a ka se di lebelele bophelo ba gage bo ka fetša bo wela ka gare ga kotsi so batho ba swanetse ba tsebe gore ditlamorago tša hlalo di jwa lebelela monno go ntšwa le o tlile mo o tshwenya ke mmaga e re mmotse gore papa o kae papa ge o go ba ditšo o bethilwe ka ditena o bolailwe wa e bona gore ditlamorago tša hlalo gore di kotsi ge di itla kae so go boima bo mmamogolo go ba ka ya bute
bomamogolo ba gona a o ne founu tša bona mondelo sa di check gona mo ke a leboga ke a go leboga Sharon re rata melaetša ya mokhuto bommamogolo ore borangwane ba kae ba e leng gore ba santse ba tle ba mo thushe ga mmogo le boragadi ke melaetša e re e tlhoka magagešo kudu ge re le mo tabeng ya go aga setšhaba sa gabo rena gobane motho ga a šala a tloga ka ga ya itlamo le tsebe gore bophelo ba gage bo tloga bohlakahlakane ka nnete so ke rata gore setšhaba sa gabo rena le batheeletši ba rena ba ithute dilo tše dintšhi entate moruta ka lebaka la gore ke bolela so go ne motho e leng gore sala a dula le motho nka no go botsa gore mo gongwe sala a dula le motho ka 2010 gore sala a feleletša go dula le motho ka 2012 or 14 a santse a kry-e motho go nnye le go apala is because motho o hlalane le motho ga a fetša a no dula mo ga ya re dilo tša ka di tla loka a gone gore lo tša gago di ka loka o dutse gae go se nente o e dirang monna ga o fetše o hlalana le motho a o tsebe gore motho ola se a go naganelang sona keng yema ka maoto o ye go nyaka thušo ya go tloša seriti le dikudumela tša motho tšeo bongwe di šera le yena o di tloše di tloga mo go wena and then o kgone go ba le bophelo bo borai cause a se batho ka moka ba e leng gore magagešo ba le naganela dilo tše di botse ba bangwe bana ba lena ba ka gare ga mathata magolo ge re bolela so be ba dula le batho ba swere ga botse ba ba rekela tše ba ba rekelang batho ba gausu ba bona gore taba ya batho ba e bereke ba logile leano la gore bana ba be ba fetše ka bo bona ba hlalana ke batho ba bantšhi ntate moruta ba e leng gore be ba kry-ile bagala be ba go bereka ga botse be ba kry-ile basadi ba go bereka ga botse be ba nele thabo ka gare ga malapa a bona a le sa le gona batho re a lebala gore ge re sepela re ba le dikhonana tše ntšhi ba kgona go tswalela volume e le ela ya gore gore ke ya ka kua ga maagelwane ke iša digwara go pala ke re o no ba monna fela go šetse go no pala gore bonna ba gago bo bereka fela go le ka mogae je riega dilo tša go swana le tšeo ene ke batho ba bantšhi ba ba rileng ntwe a ba sa duma motho ene ba topana o ka re go bane tokološi a se tokološi partner ye bo dula le yone go ema emetši go ne nto e dirileng ka wena a ya kgotsofalela hlalo ye wena o mohladileng ka yone so batho ba swanetše ba tsebe gore mo lefaseng solanka o sa phethe o sa dirisile o tlo gahlana le mathata ke bolela jalo ka gore ke ngaka batho ba llela gore fela ba no ya ka gore ge ba llela go wena o ngaka mohuta mang ge e le gore motho o llela go wena ka monna a re go hlapiše o kry-e monna o mongwe o tswele pele mara ge ntate a šia bana ba ba 6 a getše mosadi ntlo a 10 room a tlogela bana bao ka moka re ke ya go thoma lapa pele ba bo šala le mang go le dilo tše dingwe ge banna di-decision tše dingwe ba di dira ntate morota le bona santse ba nagane gore ke tse ke tlogela lapa la ka ko šala le mang ge mme a etswa ka gare ga lapa a šia tate le bana ba ba 10 a re ko thoma lapa le lengwe le leswa ke tse o fihla kua bogadi bo bo boswa re ke ne bana ba ba kaena o fihla re ke ne bana ba ba 11 goba ke ne ngwane o motee wa ka mo go lena ba le ke ba ka kua ba tlogeleng so dilo tše dingwe re di dira mo bophelong re santse re di dire re lebeletše re lemogeng gore mo gongwe re ka tephakela ka gare ga mathata ke bolela so ke batswadi ba bantšhi ba sa berekeng bana ba bona ba ba swere ka dipelo ke batswadi ba bantšhi ba neng mahlatse a sa tleng go bona bana ba bona ba ba swere ka dipelo ke bana ba bantšhi ba godišitšeng ke bomma go bona bo papa ba le gona ba sa ba thuši ka selo ba bereka ba ija ditšhelete le ditšhomi ba inwa le ditšhomi ebile ditšhomi di sepela ba guruba dithaveneng tša maemo a godimo mara le kgono ge o ka lebelela batho bao ba beng ba dia jalo a ba mesele go tsogile bana ba bona taba ye o e bolelang e ya kgwatha ya a gona ngwana yo a senyekeng go ikhwetša le ena a bitša papa a gona ngwana yo le ena a senyekeng go ikhwetša a bitša mama ya no ba potšišo go wena bele ka motheeletše gore mo o dutšeng gona o no reng e no ba jwale nto ke tlo go lemošang yona mosadi ga a rata monna gage wa morata so monna le yena o swanetše go mo swara gabotse a morate mara go ka kry o le monna o ya kua o tlo fetša o wela ka gare ga magala wa bona ke tlo go botša ka ma 2000 wa bona bana ba bannyane ba bo ma 2000 bana ba šetše ba tseba ngaka kudu bao ge monna a sepela re ke nyaka ba baswa ba tlo go bontšha le boswa ba bona gore boswa ba bona bo sepela bjang o tlo fetša o dula kwa o dulela ruri then wa tlogela lapa la gago bana ba gago ba gola ba be ba le basadi ba re mola ba godile ba bereka ga botse wa ro ba šupa o re ngwana ka šulanya go nthuša ka sele wa bola ko go rapela o botša modimo o duma gore nke mmere kwa ngwana gago ka fela modimo a o oketša le go feta batho ba swanetše ba gopole ntate morota gore nako go yang go fihla nako gore modimo a tšee karolo ka tsela ye a nyakang ka yona wena a go nente o tlo e dirang modimo a ka no re okay motho wa bereka
mmerekong wa gage ga anya ke go hlokomela bana ba gage e re ke dire motho mogolofadi a ka no go dira mogolofadi dikoloi tša bopapa ba bantšhi di wele di senyegile ka lebaka la goreng a ba sapote bana ba bona dishopo di wele ka lebaka la ra ba sapote bana ba bona batho ba latlhegetše ke dimpho tše kgolo tše modimo a beng a ba file tšona ka lebaka la go se hlokomele bana so o ka se rapele modimo gore a go fe dimpho tseba gore wena o sokodiša masea gage a se leng molato so monno wa modimo wa leng mo o no bona gore monno o wetse ka gare ga maraga a beng a se a swanela go wela ka gare ga ona ene lebelela o re ke lasbone kae go mmage ke yena emeng a tlileng mo kgašong a tlilo nyaka thuso a nyakela mang a nyakela mmage ge le yaka sa etelela papage ke mathata a go le bophelo ga bopapage so a bute re thušang mama re motšee le mo alafeng potšišo ke gore ba bangwe ba bagolo ba kae ebile re be re late ke ngwana wa llang a re ke nyaka go thuša mma gobane nna ke a hlakang ka se kgone go dula le mma le so o kgona go kwešiša gore mo bophelong go ne dilo tše dingwe o le motho o ka thuša ke ngwana bona ngwana ešo o thuša mmage godimo ga bolwetse bo a leng ka gare ga bona a re ke las bone godimo ga bana ba mma potšišo ke gore o mongwe ge ba re mmerekong mmabololo o mongwe o kae so o kgona go bona gore bophelo bo ka mogore bophelang ntate morotang a bona pere bophela ga botse mathata a fasile ke a mantši ene batho ba hloka thušo batho ba nyaka thušo batho ba nyaka nnete so monna ola a ka seno tukuka gae a tla mo go sene taba mola go yena o hloka thušo ka nnete ye e leng gore e ka tla mo thuša gore dilo tša gage di kgone go loka so go le mosadi o tšea bana ba gagwe ya go ba agela mo gongwe ebile o tipitša ka fane ya ka lapeng leo ba ka lapeng leo ba kae ka re ke bona santse ba agela pale ene nto o e riang gore basadi ba tšo ka gare ga malapa rena banna re šale nako ngwe le rena re le banna re sware basadi gabotse re ba tshepišetša bomatla re ba tshepišetša go ba gobatša basadi ba ka se dule le rena re ba tshepišetša go ba gobatša nako ngwe ke basadi ba rena ba bereka gore feta ba re tshepišetša maatla then banna ba feleletša ba etswa ka gae ka gare ga lenyalo a se ka gare ga diphamphadišano ke ka gare ga gore re agane re kgone go ba le bophelo thobela le kae re gona le bolela le ntate moremi a kere ke ntate moremi re ka mo SK a kere ya re ka mo SKFM ke na le abuti wena ka mo ke kgotlelelwa kere abuti o tlile ka mo ke walla batswadi ba ka o re mama gage o ba fa bothata kua gae dilo a di sepile gabotse motswadi ola o a bajwa o tlile ka mo kgašong o re ke kgopela re moremi ya nthuše bale ke re ke netefatše ke seke ka no bolela le yena ka gare ebile ke lasbono o a nannoši ke bolelele ba bagolo ka gae ke kore ba bagolo ba kampotša ba reng lena le tseba buang batswadi ba ka le bona eng go mmage go mmagwe re bona bothata re bona bothata be e leng gore a re tsebe gore go riegileng ka gore nna re ke no tseba mmagwe be e le motho e leng gore o dile ka bokoka le mewa ya badimo e le gona mo go yena jalo ke ge a tla ya go thaswa jalo ge ya boa go thaswa mola motho e le o hlakahlakane ba fulo molokolola ba ratle ka gae ga gore bone go na le ga monko o ka re go kaone yena ga o fihlile o go bolela gabotse mara o bo bolela nnoši ya go bolela nnoši mo ke bona bolwetse mama bona taba gore o kry-e motho a dutse a bolela nnoši ke bolwetse nteo so o ne mengwaga mekae a ntse a tshwenya ke bona bolwetse bo o mengwaga yona e ka no ba 3 years or 4 gana o ne 7 years nke le fe kgaetšedi ka mo e fang kgaetšedi ka mo o ka re o tla diala o kore ntho e le gore bjale e thoma gore belaetša gona bjalo gore wa robala o sagaro gore be sale ba robetse ka re o tsoga ka go saga bana ba sekolo ga ba boa sekolong ke gona a tsogago kore o no hloela boroko mosagaro ka moka o hloela boroko
ke mka ka nako a tsogago ko gona go ke ja no mana le ka mongwakong a re go tsene batho o re ya jwang wa go ke kwa o ka re lene kgaitsedi mo gausu le ka gone mo fa phone kgaitsedi ke se se a gagwe ke gopela le mo feng phone Thabela le kae re gona le kae sesi wa re bona ke ntate Morena akere ntlhalosetse kgaitsedi ya ka go diragalang ka o mma go gotlello ma go khotlela ga botse yena e bile mangwana rena ile o ba le ga botse a le shapu o flotla go fotla ga hlaka-hlakana hlogo ke moka a sahlasa ga botsana go tjabolela ka ditrakone a re mama mantšhetše morago eng tša mohutowe ke moka sentse from mo batla ba motse ba moša go ntato mongwe a o flo go go fo swana na ga botse yena shembele motho le ro sharp le ga e be le re maybe ba sa dula gae ba sa le ba le motho le ra botse yena o sharp a fo ba sore ke tša badimo marena ba le sharp a sa tshwenye o sa gamele wa re makatša a sa ga bo motho fo hlwa a robetše ke ka nako nga formana nno share ya dilo a re tšwa ka magaka e batho golela le maina le nna ke nto re makatšang gore a botse ka ba molato ileng a botse prof ke gopele o botsiša ga itsedi le bontšha mo gore mokgekolo o beale ga botse a no thoma hlaka-hlakana dikatše lena le ditsebang tša gagwe ke tša badimo go yena o hlaka-hlakane ka morago go boa thasong go na le mo ke sa kwešišeng ga botse o hlaka-hlakane ka morago go boa thasong goba mohlomongwe le pela ya thasong o beantše a hlaka-hlakane before ya thaso ba hlaka-hlakane ka morago go ka botse be ba sa dumele gore ga tlo ba re gore a e thasong o thomile gore o be a saji okay o thomile gore o be a saji a no nwa metsi fela mo ga molo a go nwa jwale ke mokare bona mmedolo a gago o saka okay a re o santse ra o thaswa ba ba mo tšea ba mo iša go mone mo ba ra a thaso moo ka monne a dumela ora wa ka tlatla thasa fa mamanthušeng ge gone jwa le bontšha gore o be a saji ka ona mokgwa mohuto ke a kwešiša le bontšha mo gore o na le go bitša maina a batho a ke ne ke re a bitša ke nyako no kwešiša fela gore maina a batho bao a ba bitšang le a ba tseba lena maina a ba bitša gona re a ba kwa ba ba bitša go a bitše batho ba bantši le a ba tseba šidiwe prof ke gopela go botšiša mo mama ka gore o tšwa go thwasa o swere ke mang o ra mo go thaseng modimo ya moswereo a ga le koa le ka nako ba moša a senke a bolela modimo ya moswereo and then ka morago ga nakonyana maybe ga kgweditše pedi tše tharo ka moraga ka moraga ka gore a senke a dumela ga botse fa o be a gana go ke nyaka go tseba mo gore ge be ba mothwasiša be ba mothwasišetša for modimo o mofe nna mo a ke kgone go tseba gore modimo e be go ba mothwasiša e be le ofeng ka gore nna re le kwa senke ke kwa bolela gore modimo a le go mo go yena ke ofeng ke phoso gore ngwana a thwasa ba fetse le sa tsebe gore o swere ke mang go ne nto e bitswang gore ke lebeya ka lebeyeng ge re gore tša motho ga a ka sewe ka morago ga matšatši sia makao medimo a gabo e atla nto e dirang gore motho ka gare ga lebeya a se ke awa ke dilo tše pedi medimo a gage e ka ba e le kgole goba motho e ka ba e le tšhupe and then ga e le tšhupe le gona lebeya ke la go bontšha ngaka gore motho o ne modimo wa sekereke wa mondau wa mopedi goba motho ke gabotse ka bo yena a nannošiso o hlakantše medimo ka moka na so lebeya lela ge re loretša ngwana a re no re re emetše re ngwana awe go ne batho ba ba sa weng badimo ba bona ba ba bolokile ba dutše so re lebelela pele gore na ngwana o o nabo badimo ba go bina na a ke re motho mo le mongwe sepela le badimo mo a sepelang a se badimo ka moka ba ka no reng ka moka ba batho ba lefase le ba bina ke modimo wa go bina be sentše le motsebe gore ke mang e ka se tlogena o tloga ka 2019 go fihla le kgono nna a thwasitše le sa tsebe gore o swere ke mang ke phoso nto eo
yena e be le motho e leng gore ke motho a go fela ya ka nokeng a ile a re medimo ya mmitša a boa a tloa a sa tlo a thomo hlakahlakana talo tša go medimo romela ka nokeng ka nokeng o swanetše go ya ke re nokeng wa go phetha taelo mara nto kgolo e santšeng le e dire pele le ka alafa nyakang go tseba gore ditaola ke motho o ba reng a tla dithwase o thwasetša mang ke nto bohlokwa eo yona yona a sanka ra tseba gore okay ngaka ka moga e be le mang ga bo papage moga bo papago bona ba gona mara ke ditšhupi ake that's why ke re le santse le nyake go tseba gore na motho o swanetse go thwasa eng setšhupe goba sendau goba sekereke wa nkwešiša dithaso tse di a fapana so mo bokerekeng yena gabotse yena o thwasa sekereke gabotse o kore moya gago mo romela mo dikerekeng jwa mapostolo ka gore ba tloganyakana le leparasole gona mo kerekeng ya mapostolo ge motho a thwasa sepostolo gore re le ka gagabo go be go ne mopostolo wa leng gona a mo fang burabura yeo ya apostolo le bibele ka moka gobane o ka se go thwasa sepostolo ga geno go be go se ne mopostolo a re ne re motho o swere ke modimo fela gone motho o ba reng ke modimo fela ga gabo re na gone batho ba ba phethileng dilo tše before o ya thwasong tsantse o tsebe gore na modimo wa ntshwereng wa sepostolo ke mang ndane go tlo kry gore okay nna ke swere ke tate mogolo sebela ga tate ba ne ke reka apostolo ebile a sebeletsa ka gae ke mo e leng gore o tšea mapara wa go rutiwa o thwasa letlaka la boporofeta metsi wa go kry-a mokgwa wa gongwe go rutwa ka bebele mmogo le go ya go porofeta ka metsi o ya go bereka ka metsi o ya go thwasa letlaka la boporofeta o phasa ka metsi o bolela le modimo wa gago ka metsi ka re modimo wa metsi ge re phethela modimo wa metsi re berekiša metsi re phasa ka metsi re morufa ka diranta go tloga gona mo re apele re ntse re phasa re bolela le yena le thapelo re bereka ka mangeloi a gabo rena botate mogolo wa rena ba senkeng ba berekiša majwala ba be ba phasa ka metsi le mabitleng ge re ya go phasa go bohlokwa gore o tsebe gore motho o yang go mo phasa e be e le moporofeta goba be e leng ka moka badimo wa ba phase ka jwala o kgona gore o tsere ke tate ba rata go porofeta o mogala metsi ya gaga sediba wa ya go bolela le tate ka metsi jale le o a ba ya go thwasa sekereke be re santse re tsebe gore na mokereki wa mothwasang ke mang a kere bjalo be re khušaga botse gore ge tšeo e be dikopane ka re a se a ya mo motho wa metsi jalo be re khušare ge e be dikopane a tše a ya go motho wa metsi ke na le le ka gore ba ilo hlathologa fao prof a ke botšiša gago ke motho wa metsi ya ntate moruta go kgopela o botšiša ka mo mamma a ke botšiše gore a kere ba fela ba re motho ga a swere ke modimo wa itseng goba mohlomong a santse a thaswe prof o di tseba gabotse gore ba fela ba re motho o a bitšwa goba go na le motho a swanetšeng ke go ka mothasiso ge le tšale le motšea le moiša mo le mo išitšeng gona o ile ka tlhahlo ya mang goba o ile go direga eng mohlomong go ne motšeela moiša go ntate morota a kere le bitšeng batho ka maina awa ga ya mo ebile taba gore re bona e le gore a sa ja jalo o ngona wa tseba bothata bo bongwe gape le santseng le bolamoga ke eng mama lefofonyane ka bolona le ya porofeta ge o ka lebelela batho ba ba swereng ke lefofonyane ba sepelantstileng ka moka wa no ema le yena 2 minutes o tlo go botsa gore modimo ore modimo wa thaba kereke ore modimo ore ko lefofonyane ka bolona le ya porofeta lefofonyane le bohlale kudu le ka goria o ka re wena hlogogo a e bereke o dutse le yena motho gona mo cause motho mo le mongwaneng bothata ba tlhaloganyo e ka tšhaba houra ya bua 15 minutes nakwana 15 minutes e buileng o le ka re ke a titukiša ntola e be boe mo aparele gape so gone seporofeto sa lefofonyane lefofonyane le kgona go botsa motho gore ga e ka koloi mo ande dikoloi ka se mo fete e tlo mo emela e ye go mo latlha gole ko le mona sa tsebeng le gore ke kae a ye go phela koo ande motho wa lefofonyane a tšhabe pula a tšhabe go tonya a tšhabe selo o no sepela ka loto dipula di yana di riang ene a bajwe o ka seko ba re motho šulo swere ke lefofonyane o tsene ka sepetlele o a bajwa sa gage no ba tsela so lefofonyane le kotsi
ene ntongo gape senteng re lebelela kgatelelo ya monagano depression mo go mama o yona depression ke ntši mo go yena ya ke ne nneta gore ka ba gona because ke ya kwa le motheletši o mongwe wa rena ka mo o a bolela ka yona mo gore hlokomelang depression ka no ba e le yona e moswering ka lebaka la morago ga gore a latlhegele ke lenyalo la gagwe ka morago ga divorce cause khutšo a e gona ga botsimola go yena so dilo tše di mothomile a sa le ka gare ga lenyalo di mothomile a setse a tlogile ka bana ba monyetse ba mo dintšha ka lapeng o thomile ke dilo tše ka morago ga gore a tšo ka gare ga lapa la gagwe o thomile ke dilo tše gore a tšo ka gare ga lapa le la lenyalo ke ka ga lapa a dula le bana ba gagwe ka moo ke moka jale tše ka ga ditloo di thomega re bona gore makane a hlaka-hlakana ka gore ke kwa bana ba re o ba kitimiša ka mapaka e ka ba ke bana ba bannoši a ba kitimišang ka mapaka goba le lena ge le ile ka gare ga lapa le kitimišwa ka mapaka le dilepe yena o kore o no ba nako ngako o mana ka nako e le gore ke ana go na le nto ya sa e boneng ga botse ga no thoma ka go ba kitimiša o bo ba bana gore a ba ka a ria se sengwa ba re ba mogala ka moka ka gona jala tlolela go godimo jwana ka gore ke kwa ngwane wa bolela gore mme o rema mapaka o rema leboto ka mapaka ke eng digarafu lepaka le lebitšang mo gae ba re ke phanga ba re ke phanga sepepe thipa e ya gore re le slepe a ke re na le skedi ya a ke re bjale ke gona gare o tia batho ba ena ba bona a rena re sa ba wa bona re maratšatši le lengwe nno tše di tlo mmontšha bana ba di a re itia yena ene a metia ka nnete a mmolaya yone e thuša ga e tla gana mo ka lebaka la gore le go puleng mama gore ke batho ba bantšhi ba ba go latlhegela ke monagano ba ileng ba feleletša e le gore ba bolaile batswadi ba bangwe ba bolaile bana ka gae ba bangwe ba gamile bana ba bona ba bangwe ba riile bana ba bona bošura ba fetša ba ya go ba latlha dinokeng ka gare ga di-dustbin le yena o gore fela re mo dumelela gore a itie maboto ka dilepe tšatši le leng ngwana o tlo no ra dutše molano fitlha ka lepaka a kgabelela ngwane ka lepaka gona mo a re o bona tsona dilo tša go swana le tšeo yone ya bo e fiša ka gore ga le so o ka fišile ngwana le ngwana le ena ngwane o na le stress ka re ke mošimanyana a na le noši dikgakedi tša gago jala ga dikgakedi ditšhili di le magadi a bona diverekwaneng ke moka go šala bana go bona gore le ena ke re ke mošimanyana o a tlo tsamaya a bona tša bophelo yone le rena re kuloga ka nega le rena gore a re sa tseba gore ka bokaoso mama a ke botšiše batho ba ba bitšang o bitša batho ba ba robetšeng goba o bitša batho ba ba sa leng gona ba jang boso o bitša ba lego gona a gone nako a bitšang ba ba robetšeng ka re batho ba mohuto gantšhi bane go bitša batho ba ba šitšeng ba ethobaletše a wena wa go robala a mmetse o fo bitša e bangwe ba gona mo feleng ya rena a gona lena sa le le ya go mmona ne la mafelelo mama a ne ke fela ke ya ke mmona ke ra la mafelelo mo le tswang go mmona ke neng ka mafelelo ke tswaneng ya ke na le beke ke se ka ya ke mmona ka gore ke kwa monna a re seemo ka mola se a namelela seemo se thoma go tla ka mokgwa wa go thatafa se tloga se godile kudu ka maatla seemo se kore se a gola ka gore wa dobelela kere ke motho ya gola go phei jale ke moka ba re utimeditse kgati so jale ga tšhalete se gona o rasa tšhalete ba re banka bogafuaa jale ke moka ga tšhalete a sa e bone ke yone e le gore a ka bola motho o hloka thušo mama so le rata gore re dire eng jwa le rena ka ge re le baga moremi lena a ke tsebe ke nagana gore a ka re o game ya tleliniki re ga ka tleliniking go ka ba jwang mo la thomang go ba jwa sankala moisa sepetlele o a
re tira mmino tša ambulance a no namela. alright a gona molato le nyaka ke le thuša jwang mama le bolela le nna ke re mo botšang e nna gore le nyakang e be ke nyaka gore ke nyaka gore ke boka tlawa wa mmona gore na o ka kgona go mo thuša boela sekeng. nna se kgone o tla go mmona ke tla mo gore a re santse ke tle ke motšee a kere o aggressive o lwa le bana ka gae wa betha o swere mapaka o tla go batša motho mosomotho mo gona re ka leboga ga o ka tlawa mo tšea. that's why ke re lena mpotšeng gore lena le nyaka gore nna ke dire eng e fa morwedišwe ka mo morago re kenta re gona re kae re ka gore o mo thušile mangwana ya rena re mo tsebago ka mokgo ba lego ka gona cause ga nfele ke sono sham ke sono ka kudu. alright ke le botša so go sasa ke tlo molata ya go sasa ke tlo molata re tsamaya le ena lena le no phutha dikoboa le mmotse seelone re tsamaya le ena gomme o motee wa gabo santse a be gona gausu a tla bone ge re mo riela tše ka makana ga tšone ya go sasa re tsamaya le ena and then ka mola gae go ya go thušega le o ba gabotse mme wa go kry-a thušo ya a wa re ka lebogang tata a gona molato ke eng gape engwe e ngaka le nyakang a le thuša ka yone nna re thaba go bolela le wene ka ona mokgwa ngwane we tlatla re di bolela ga gore o tlile go sele ya ke tlo romela bašomi ba ke šomago le bona kere ya ba tlo molata ka gore ke tlabe ke ne le ba bangwe ba ke tlabeng ke bereka ka bona ka mo SK ka mo go tlo ba le batho ba ba tlo tlang mo go sasa ke tlo berekela mo SK mo ke kgopela gore ba batlong go tla mo ba nape ba buke mola go nomoro ya rena ya 071 398 1508 071 emanyana re bangwane 071 398 1508 ya go ba le ka founela 072 ya 133 67 61 go faela o idilitileng 071 re emanyana ba isei abuti ge le feditše ke gona mo mogaleng ge le feditše le mpotše le re le kry-ile ntwa ya go ngwala alright 071 398 1508 go ba le ka founela 072 133 67 61 a ke go leboga thank you abuti lebitla la papa go wa le tseba o le laeditše ke mang ke sala ka fa ke le gana ke kwa mabitleng ke lo golela bo magolo batamela mo ke filo le bona ke le ka mabitleng ke lo golela bo magolo o ile wa ya wa bolela le yena a se nkano go bolela le yena batho ba gabo papa go ba hloka thušo le bona motho ga a bolaile ke setšhaba o swanetše go latiwa gabotse moya wa gage o tšišiwe ka gae o be o tšeiwe o ye go beiwa mo a dutšeng gona lebaka e le gore re tšhaba gore ba go seleka ba ka ya mola papa go ba mmolaetšeng gona ba ya go ria tše bona ba di tsebang ba fetša ka moka ka ga geno la tla la robala ka tsela e teng malefo lokiša ka mo wa nkwešiša o na le kgohlagano goba poledišano goba se o kgonang go ka se dira le ba bo papago bona re no bolela ba go tseba o wa ba tseba ba ntseba ke a ba tseba le tsebana jwang e seng ka taba go tsebana gore ke morota e re ya mmona le bona ba tseba gore ke ngwana wa bona
so mola papa go robalang a seng ke wa ya go bolela le ena o feditše sekolo ke feditše mara matric a ko mpaletse o paletše ke subject tše kae tše 4 tše 4 re tlo go thuša abutiake abuti taba ya mama re a e solva mama re tlo motšea mama o kry-a thušo a re tsene bophelong ba gago go diragalang ka bophelo ba gago shana o tse ke no ba le stress se seng ga botse ga tsa go sa tseba a la go ja ke swere tšhalete o tsa ke sa go poloria se seng se se botse go go fore ke fono go ala teng ga botse ke ka sana kana thoma cause no nda ke nna go tse ke kgone go bona ga botse ke na ke tse ke phela ke na kana thoma ke thoma ke du le ga ya ke sa kgone go tswa go tsa mo ga ba re ke a tswa go bona maji ke no phela ke rubi just because of phela ke na kana thoma o ne go nagana go tepelaya e fela ne go ntlela mare ke ga ne ke kgone khunama ga ke ntlela ke gope ke khunama ke rape ge e tla e reng so patamelanyana mo o go jana ko kana ke fo tena so kore especially bila mo motho a ka nkwatisha ke mo re go tse go je ke na gana ke re ga botse go tse ke fo phelelo hla speta ke no diela bophelo mara go bula etomail ke gane ke khunama fase ke rape wa botsa modimo mathata ga o tse modimo mathata ga go bulele no tshaba ka motlhogo stress se o naganang ka sona gore o phela o na le stress e ka go bana ke stress sa batswadi ba gago go ba gona le tše dingwe gape tšeo di go tshwenyang ka ntle le tšeo a nna nteng stress ga botse ke master nta se bona ke kgone torwala ka kgone tla mo eski ka ka kgone hlalosa mathata le gore ga kgone mpaleisha gore ya lo change ka se le nne ke a re mothaba ke swane le bana ba 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 le ke a pale a o kgone go ka thaba hawa gore ke kgone bula le batho mara ke gore ke ne go fela pelo ga ke kgone ba gotlela gore go fore ke shift mo tleng le bona ke sepele ke ga ke se ke bona ke se ke no ka to phela ke nnoši ke na le go nagana gore e go fihlišetša le maemong a gore o tšhaba le batho le batho go tse go ja ke motho wa molebi a go tšanga kopane le motho go ja ke dutsiswa ka kopane le ka mane gore ke no file o ka re ga botse o ka re o bolela ka nna o tseba taba tša ke tenega ke a sepele so lekhula papago go ya le ka mokgwa ba go tlhaloseditše lona a senke le go ria gore o tšhabe go phela le batho a gore ke feeling sorry stress mara ka tabe ke ka mogolo gore ga botse ke ba go ra a ntshwara ka gona ka nape ke swara ke stress too much gore ke flo thomo wa ra ka nako ile ba fitse mpotsa mara wa kwa pele ka felletša ke amogetše ka pele ene mo strateng a sanka go tsamaya go bolelwa dipolelo tše di sa nyakegeng a bana ba bana go bolela mara nna ke be ke no le ya boena mo go mo se utsa ranga tle ke intatinyana le tsona o tle go tša re ke dišana ke re se fo go ba tsana mafela go tša re a ke no amogela e se galo le fetša le swara o swarela lo tše di nke bengwe o senke o di tsena go tša re ke fo di gomolela ke ya boena gore situation o leng ka gare ga yona a go easy gore motho mongwe a ka iamogela ba bantšhi ba ka sa iamogela ba ka se kgone ba se kgone ba bantšhi ba kgone bona o ka re make time gore o shapa ba bona o phela o sega o riang ena ba tsebise le go sa go uja ka mpelong ya gago ga ile a robala bodi bošego ke robala go se ene ke robala go se a o robale go diragalang ko ga ye le pališang go robala bodi gore ke ne go fela ke futia ke gore ke gateleng go pala mosegare se go ja ke dutse ke nka patla mo mpeteng ka fore ke a thiba manyana ke futia ke le gateleng ke folora ba nre ke diša ke lora ke loma ke lenoga go furiaga dulang ke lora o ka re ba mpalaya le go mpalaya ba ntlhaba ka tša go tlhaba ka soa le bošego go tšea ke ruetse le gore ka bole gantši ke rata gore bala mosegare so mama go yena o reng ge go bolela le yena ka taba tše di so gore a re dire so ke gona le reng ke tsehlogo a e ga botse ke filo re ai boa buti bona go ba botsa ba reng ke ne a butiang ba ke ba mamogolo a ke ile a se gantši go tša re bolela nna le bona bosesi a bosestere ke bona batho le gore gantši ke go tša ke ba tlhaloseke go jara nna ke gore ke a kgaothega le toro tše dintši go tša ke lora tše dintši go se kgonega
go tse le nna ke tshogela boroko a bo sa tla bo sa ria se tse go tse ke ra ona re fo gatang re fo tswang ka je ro re tsamaya re bona ka masete thuso re le go itse go phela phelo mo huto yona ha ka se fele je fele muzinte ana ka mo re phela ka ona na re tja re go tlelo ka go tlelo mafelong nte tlo fetse khostere na bana ba makgegula ra se tlhore sa kwa go tse mo ria tja go mo ria tja ga ke ntse gantsi nna go je ke ba botse ona ba ke bona ka re bana ba go ga mo tota se ke go nno toro ala nna ka go jare ke nna ke lo ga o thiking mo ka ntlo re ke mo go ne se se tloloka so borangwane ba bopapa go ba kae bona ka gare ga seemo se o leng ka gare ga sona like o hlokomela ke mang o rekela ke mang diaparo dijo ona nna re go thušana gana kua gae ku nna le borangwane ba ka ke ba tsebe ka papa o tseba mang ana o thaimala ka tse le go tsena so a se nka fo tsena nka bolela maaka o bontšhe nthong wa re le a tsebana le bona ba tseba ke tsebana le bana ba mosadi ya ga ba oh lapalela ga ke bona lo re a ra tsebana ba boragadi ba nna ke ba tseba a sengile ena mtala se nka entertain a ntaitša go o berekišang go ka tloša kgatelelona le go le yona mo go wena nna ke no khunama ka rapela a swene motho le kgole ya dinao gantši ke rata motho le mmino wa ke a letša mo mejerong le partying okay and at least tšatši le o ile go letša ke gona o ka reng o tswa ka gare ga stress sele ke kgone go dula le batho go ja re sega re thaba re diang and then kore ge o santse o ye ga geno wa wara a gona ke a wara ke go nagana go jare isetse bala ke thoma ke fitlha ka mokgekolotse go a ka fo thoma mašata la gago go ka sekhudu ka sa reise kore swantse o foria ko o fotswe ka ga ile babedi fela ne re ba bararo and then ga thoma mašata so e le bošego le dira eng a gantši a o mana bošego nna ke fo tsenagana ka moka more ka letša music godimo nkana tšikitšiki a tlomaka se tša bolelela fase gore fo kwa bina mo phajeseng a o tshogele ngwana geno wena o safe o buleletše music godimo go le ka mokgwa o naganang ka gona ngwana geno ba bannyane bona o tloga kwana le bona ga o tse motho a ganang le bona fo ganang le rena rena ba bagolo ba fela ba bannyane ke ba mang ke ditlogolo ke bana ba lesestere bosestere bona ga ria mašata ba be ba le kae lona ba kgone ba go lona gantši a ba ria mašata so kore ba se tšwafno motlaetše kore ba kgone mo a boeta then ba tswallela mo tlogela nthile a phola taon then a e ba šapa then go letša music yena wa bile a bile a sa ngwana a sa ria se ke ntle le gore na tse gantši taswa ke kgone mo kgona a thoma a o mana a riang then nna ke re musicnya then a thoma a bine ke a tsara a fetse o bine mo lapile wa roba ka le nna re kgona ka boro no mara mama go wa letlaiša bafa no mama go wa letlaiša and then se siago mogolo yena o a bereka o bereka mo mabololo and then yena o ile wa mmotsa gore gape mo a re robale o a tseba thui le nne wa ke tla mo ke bolelele yena ka mmotse kere ke nyakwa kwa le nne wa re kgathelile ke taba network kwa le go tse network ka e swara ga botse mara o dumetše ore yena o kwala ile motho mo jwang ena o dumetše gona gore a ka ga ke rile yena seemo o kgone o se bona gore ka se o phela re kgotleletse nto e one wa ya wane swantse o tliste go be le di-changes nyana re nna re kgone go ba happy re swane le bana ba bangwe ya mara le go ga boima le phela boima ke tse mama ga gore o hladile ka ngwaga mang mo ba dula gona nna ntaba ke felege ka 2000 nna ke tlo raya ke thomo o tlhaleifa gabotse ke topa nna ke tlo topanna ke le ka gae jale tšamotse go ja re ke a botsiša re gore egang ke fo fila o hetse o kare ke a nyatša ke no gomolela wena o itsebile bjang tabeng
a kutsela ke botja ke magolo a sa phela botja rao kwa botatago kwa jetana kwa go lenyalo a latlhoga ga bosa fela ka taba rang botja ke sa le ngwana ene ka go tswa ka se go tle go je ke butša di-question tše ntši ka re ke tlo di tseba ke ntše ke gola ntše ke ya pele be go tlile jwang gore tata na le botse taba go swana le mmamogekole ee a kore ke rata go bua le yena ka ntši ke rata meetela ke rata phela ke mmodiša go tša bana ba bomalome go tša ba tlile kua gae then ba bitša bomalome bona papa bomang so nna ke mmodiša ke re magolo ga nkompotse mo gabotse nna thaemalaka ke mang ane go riegeletše thoma tšhaba ka taba ntile a bona gore gabotse ke serious a tla mo gore mpotša dinnete mara a nkutela tše dingwe ke le nna ka tšhaba o tsenelela ka gare ka taba gore ke leng ke monnyane ande be ke sa tsena ka bo primary ke so ke sa bala bo mathuo ga o tša raa ke tla ra ke ntše ke gola ke gona ke tlo ba bodiša bo mamogolo bo malome ka moka ba tlile ba nkutela ga mputulela taba ka kgone o tseba nnete gore gabotse flopo go riegeleng ka ntle le mo a gona motho mo ileng a go botja taba mohuto ke yena le noši le wena a seng ka wa botsiša motho awa motho ka nka motšha ke ene mamogolo e bere bolelele yena ganjua ga re ga go araba reng le ene o flo mpotša gana ka magolo a go mpotša ka go ene a seng ka mpotša go apele gore go riagetšeng a go a riagoa o te ko ona le kganye go ya go nyako tseba gore go diragetšeng goba mohlho mo o ne kuša gore go lokile gona go fitlha mo fitlhileng gona go lokile ana be ke bona ka re gabotse taba ba šala ba euta so ke tša gore a ba šala ba se nyake gore botja gore a re go ne se segolo se le gore ba se fihle so gore a ra ba se nyake gore botja gantse le re sa le bana gore a re ba re letele at least kgopolo tša rena di kgone go gola gore le rena re kgone gore se ka ba la gatelela mogopo re kgone go tšwela pele ka tše dingwe cause go ne a mangwe mathata a ka go botša ona o sa le monnyane ga go ne nto e le gore o tlo tšwela pele ka yone o tlo phela o stressega wa o bile le toro mo bophelong ne ya gore mohlho mo o nyako tsena sekolo o dire eng e go latlhegetše toro e goba mohlho mo e sa le gona mo go wena gotse mmegotse ga e sa le gona ga e sa le gona e sa le gona goba ga e sa le gona ga e sa le gona prof o tle go thuša kgoši yaka wena bo nyaka go ba eng a bute go gola nna ke gola go tsebe ke putša kere ke nyako ria bo teaching le police ga bala marafo no gabotse ka mogolo mathata ke ya mantši ke fo go tšwa retliste lena ke no dikgeresetšanyana ke biša ke ja sekolo tše ga sana ke bona ka re student-tlhodi cause a le ka sekolong ka a bo sa kgone no concentrate apa kry-a matric ya go se nento le gore ke ya go kgone eria ka tlelaseng and a se wena motho wa go palelwa ona ya sena motho le gore be ke palela ka bone nna gore be ke futia ke tšela le tšele mara tše dintšonao a senka wa leka go ka tloša stress ka dutša go swana le bomabaki so a lebaki le yona a ke le rata nto e ntšhi ke iria go bona ke jwalela gore gantšhi ke rata go fela ke rea ke sware ke stress ka kokotše ke naga ke kgonoa ke gotše ke naganka ke swara phelakanyana ya ke sa nagana thomane ke kgone tsena ga eten after ke torobalela wa borata goba mohlho mo eno ba taba go tloša stress ga gotse ke fonoša ke stress a se gore bona ke ya borata o se ke ya kgone tsea ga ke le shapo gotša ke thabi ke le shapo ke tlogole ka lapeng go le shapo ke kgone tsena le thabeneng ke julile ba fete gotša ba yena o yala nnago kgone go botša kere ke shapo mara ke tlogole ke seshapo ke gona le gore ke ya fitlha ke kgone ke kgone o senya tšhalete ntšhi ga jwala ga o enwa jwala so a buti ga geno o nambile dijo di reka ke mang ke nna le bo sister le bona le ena bo e mogolo a lego kwa magolo ga go thoma ke ja matoganeng yaka ke swere something nyana before ke tlo ria tše ntši 100 nyana 200 ta ke swere 200 ke kgone o šia 100 nyana reke mohlaga se rekele sa go shebana kueleko so ba le mpotse mo abuti ka kua ga geno le nyaka ke le thuše ka mama le taba ya motsola wa geno gore thuša mare at least le rena kore kwa lapeng la borena nna re be le boroko stere ka no bala boroko gore le rena ra ba shapo ra kgone thaba no a ena bothata felo abuti ke tlo go thuša go sasa ke tlo tšea batho re ya nokeng gape
ba ya go hlapa ba ya go futha ba ba neng dithokolosi maswiswi mathata ba ba bietseng mapheko a ya go tloga batho ba go swana le lena abuti le be le ne le nne o ye botse le be le plenne mo bophelong gore le nyako topona le kae ka moso ba re ile gore bo ka moso ba lena bofele le ya tla mo furugu tlo le tšeang lena re ya nokeng re wa pheta ditaelo akere taba kgolo abuti ke ye a se batho ka moka ba tlo ratang go bona o tšwela pele ka bophelo a se batho ka moka ba tlo ratang go bona ka lapeng la geno go e ba gabotse mmago ka nako a nyala be go se wa thaba batho ka moka ba be batlile modirong wa gagwe wa lenyalo mmago ka nako a nyala go be go le boima go yena godimo ga lenyalo la gage ke mo o bonang ebile a ile a fetša a tlogela a etla kae a boa gagabo mama gago ka bo yena go ne mathata a mantšhi a e leng gore o ne le ona nna tinto ke sa nyakeng a ke nyake gore wena le bana ba mmago le tle le thome go phela bophelo bolela gore nna ke tla ema le papa ka shu o mongwe a re ke tla ema le papa ka shu problem a dilo tse di leng mo ka moka di tlo go tlholela stress bafa because se go botsa re o dule nnoši and go o dutse nnoši ga o kgone nagara di re robala so a go nente o ka e berekang o lebeletše boroko wa ekwešiša and wa bona sekolo ka nako a mathata go boima gore motho a ye sekolong mara go ka tekry-a o kry-ile mmerekonyana gore o kgone o tethakela diaparo o direng ba fo registera le ge ka ba abed o fetse matric ya gago or tsa mo registera subject tše pedi this year o dingwale o di passe next year o registere 2 ngwale o e passe bankwešiša cause o nyako ba lephodisa o ka se ba lephodisa o sene matric so o ka se tsene sekolo for the period of maybe akere o se tsene 18 years ka moka o tlo palle ko go tšweletša nto o e tsenetšeng 18 years ka moka o palle ko gore o e tšweleletše ka gore o tšengwa go mote o petše space sela sa gore o feitše subject tše 4 o ka ngwala tše pedi march wa tla ngwala tše pedi ka december then o ba le matric ya gago o kgona go ya sekolong wa go registera teaching go ntse o registerile teaching wa kgona go ba lephodisa wa rolo lephodisa wa ngwala le unisa wa boa fetša wa ba teaching wa tloga ka policy wa ya go ba teachere o bonya ka go ba yona a go nento e balance la nka o sa phela modimo go file monyetla wa gore nto ngwe le ngwe ye o e nyakang o e kry-e lapeng la geno lapa la geno mfole ka gara ga dira le ne dira tše dintšhi ba e leng gore ba lešetše morago ene lapa lela la geno a le medimo ka gare gobane ga se bola begiwa ga botse semmušo le ya hlobaela le sa hlela ke mathata le sa hlela ke meleko le sa hlela ke baloi mama ga go mmana gore ba mo dirileng o tšwa thwaso mara o ile fela o ile fela lebaka ke gore ba mo tswalletše dilo tša gage tša leeto la go ya thwasong bothata bo bo thomile ka mama gago bo tla mo go lena bana bo latela ka bana ba lena dikgaetšedi a di a swanela go tshepa gore mama o rata bana ba bannyane ba fela ba mo tlogele le bana tšatši le ga ba ka reng ga ba boa ba kry-a a ba bolaile ba tlo reng mokgaetšedi lebelela wena ka bo wena abuti a o ne lethabo o walla ka mehla le ka matšatši mara sekolo ke a go kgopela mmereko mo le mongwe o berekang o bereke o gapeletša go tsena sekolo o se fetše ntho e ka dirang gore bophelo ba gago botle bo be bonolo e ka no se be le kgono e ka no banneng fetša sekolo o tlo kgona go achieva goal ya gago ya mo bophelong ye wena o ileng wa tepotša ka yona gore ke nyaka go ba a teacher o kgone go ba teacher wa nnete o nkwešiša because o ka se tsene sekolo 18 years ka moka wa tla wa loba ngwago motee wa re go a ikwa diphefo tšela tša ngwagola ka moka ke sa le o monnyane ke thomas from standard 1 ke ya ke be ke re grade 12 o nja le nna ke a tlogela o tlogele ka nnete o kgahle baloi a ke nyake soo subject tše 4 a se sele o registera 2 march wa go registera 2 wa ingwala ka december then o kry-ile matric certificate lapa lela la geno mfo lene mogato se
botse mama go le ga tlogile kwa bogadi a tlile mo go ntwa ga ge e loka nka go botšiša potšišo go nyetše nang ka kwa ga geno sa le mmago a tlogile kwa tlile mo ye a se wa nyala motho o ka senya le motho gobane lapa lela la geno lela batho ba le dirile boralokelo ditlaišego ditshotlego mathata dillo a letše ka kua gare ga lapa la geno so gona gore dilo tše di rileng ka malagare ga lapa la geno di santše di tšwe medimo ya gabo lena e tsene then lapa lela le tlo loka le tlo ba gabotse ene nto go di nyakang go botša yona o ka se tsebe gore ge mama go ka nako a tsamaya kua a e tla mo gobane wena o tlile ka 2000 stene se sa mo mama go se dirilene ye ke ra ke tsoba se rile ka 2000 a ke belega gore 99 because nna ke lora ke thoma ke tlalefanyana ka ma 2002 2001 kwa mafelong 2002 thoma bona nyabe re vulegana ka kua wa bona gore mama a tsamaye kua o ka kry-a e le gore be e le pako ya nako mama go e be e le moimana wa gago wa bona re ko wena santse o eme ka maoto o emele lapa lelo ba ikwešiša nteo ya ke ikwešiša ya so o swanetse mfo o eme ka maoto o emele lapa lelo ba ikwešiša ene mama go nke ba le gabotse mare ka re o tlo tla kua gae ke tlo dula batho ba mokuto gantši ke dula fase le bona ke tlo mmotšiša gore gabotse wena o tlile bjang gore o fetse o tsamaya kua bolo gona o tlo mpotša a ka se tšhabe go mpotša ne o tlo mpotša cause mama go a ka seno torwala kua a tsamaya a hlala mosadi a hlale lapa ntle le lebaka go le lebaka le le mreileng gore a hlale ene ge o ekwa step father se be se le kua se sa phela goba o robetše le ena o sa phela since from 2000 le le ka maa senka e tla ka maa e tla go lebele go tla go checka bana le mama gago yena ka nako se bana ke go gore ba fela e tla tlo fela re o tlo re check mara go kwa pela re thoma re tlalefa ba sa hlasatla ntate moruta ke tsebe gore o ne maele o nyakang go mo fa ona na mara nna a buti kere a ye go dula fase le bosesi yage re sa le gare re thuša motswadi wa gage ke re go a buti ke kgopela gore a dule fase a bolele le bosesi ba tle ka gae ke tle ke ba thuše ke ba ntšhe ka gare ga mohlako o ba leng ka gare ga ona ke ba ntšhe ka gare ga mathata a e leng gore ba ka gare ga ona ke ba ntšhe ka gare ga masetlapelo a ba leng ka gare ga ona ke ba ntšhe ka gare ga tlaišo ya mmago bona ye ba leng ka gare ga yona a se o thata go thuša mmago ke tlo thuša mmago ke tlo tla le yena mo a tladie testimonial a dule mo ke ya go thuša mamago thui ke ya go mo thuša ke nyako bona mamago a thušega go swana le batho ba re tlong re ba thuša ba etla ka mo SK ka mo ba etla go tliša ditebogo ke thuša mama go swana le batho ba baso ya bolelang ke thabo go dika le ba mmetša magolongedi rena re rometse ke professor Moremi mo gore re tla ga ra lapela ga tšale re tšo ba berekela ka gae re go hweditše go na le naka ka lapeng a re tla mo mabitleng re hwetša go epetše diplastic ya yuala ya handastrai le phuthetšo go ditlhare ka gare ya bobedi dipampiri ya nnoroxe ya sopo le epetšeng ka ditlhogong tša magakolo le sekotlolo se se rebegile re go ja gore ke nnete nna le ditlhare so go hwetša gore ke nnete go ya ka mogo professor Moremi a o boletše gonne mogakolo ga a robala o a berekišiwa so ke re go batho ka moka gore tsebang gore mabitla a hlokomela ebile mabopolabitla a thegiwa gore batho ba ba rena ba robale gore go le bogolo thore wa wela go mo ke Paul Manzini go mo ga ntšhabeleng ga jale o hweditše le ngakašile ngaka e leng gore le epetše ke ngaka la batho ba bošego so gore le ntšhitše naka le re bona re ka mokgona ka gona ngaka le ka mebedi tlile go tlotlola mathata le tlile go tlotima manyalo le tlile go tlotlola mafu le tše dingwe ga putša ka se tlhaloseng pele ga batheletše so ge le bona re le more le ntšhitše ebile re tsamaya le lona re go lebereka ka pheko tša gabo rena gore le boe le mo le tswang gona ka gore o kere ga go ne menyatši ke a leboa thobela batho ka moka setšhaba ka moka lefase ka moka nna ke nna Maria Shale mara ke nyetšwe ga Shapo ka mo ke leng ka gona ke ka lapeng la mme motswadi wa ka
motswadi a ka e le wena mme Jale o isa Jale o e le gore o re šile ene a re golofeleng tate Moremi ka baka la gore o tlile re dilo nyaka thuso go yena o re thušitše ka baka la gore o tlile ka mogare ga lapa le la motswadi wa ka o re ntšheditše lenaka le gore sa le tsebe go le gore le tlile neng le epetse ke mang a re le tsebe a re golofeleng ntate Moremi batho ba modimo ntate o wa thuša re mmabaleleng re swarišaneng le yena ka matsogo a mabedi re mo thege le rena o re thegile re mo tshepile o re lokišeditše dilo tše re be bo re sa di bone re sa di tsebe gore ke bona ka mogare ga motse jwale ka bona ba bešomo a re mošaleng morago o tlo re fa bophelo jo bo sa felego a re lwele gare ga manaba gare ga dira tše di leng mogare ka lefase le nna ruri ke a lebotša batho ba modimo ke tshwareleditše ka yena ke tshwareleditše ka modimo yena o bona le yena re mo rapediša modimo a le godimo gore a be le yena ka nako tsohle a re fona maatla a gore a tla re lwanele gare ga lefase le gobane mo gare ga lefase le ga re ratane ene ga re tsebe gore bothata keng na gore mo le motho o tlo tsanela ke motho o mona gore motho o tsanela ke motho o mongwe ngwana gobane mo lefaseng modimo di felele ka go fapana-fapana o mongwe le o mongwe o fele dimpho tsa gago jale why re sa diamogele re thentšha melala re lebelela ka gara metse enong gore gana gona go sepele ga lwana ba bešo gore ke a leboga o mena gane se ke se boneng ka mogare ga moje wa motswadi yaka se ntate Moremi a mpontšhitše go sona re sa se bone le motswadi yaka gore betse a sa se tsebe gore se gona maragane jone se o tuboge motswadi yaka o robetse le go robala ga gago ga ke tsebe o robetse selwang ga ke tsebe batho ba modimo mara ke a le botsa ke re ntate Moremi wa bereka ke a ke nyaka go thuša mamago ka le lengwe la matšatši a swane le ba thušegileng a tle mo a tle a bolele gore re thušegile dilo tša go epelwa ka gare ga metse ya batho ntate Morota ke tše dintšhi kudu ene a se ngaka mang le mang ba kgonang go dintšha dilo tša go epela ge di epollwa ngaka e sepela le batho ba ka mogae ya swara ye se swarang re se bitša mankgonyana wa kota dikgong dithata wa go riwa ka mohlaranonunu wo yang gore botša gore ka molapeng le dilo tše di sa nyakegeng ke tše dife re šala morago ba ka gae ba le gona ngaka e le gona ya šupa ya re epa mmo re ilo epa fawe mankgonyana kota dikgong dithata o tlontšha nto e le mo ya re bontšha gore mo go na le bothata go tšwa dilo tša go fapana a re ko ba bobedi šiba le batheletši ba Dr. Moremi nna ke nna tlete senkgabodi ke ile ka thaetša sealemoya sa SKM ntate Moremi ka mokgathušago batho re tše ra etswala le ka di-17 Dr. Moremi a re organisa transport a tla re lata ka gae ra SK a re tšhabeo a re botša mathata ka molapeng gore na le problemanoga bangepetše dilo ka molapeng gore Dr. Moremi la re tshepiša gore o tlo roma barume ba gagwe ba tle ba re thuša ka tše re lego ka tsona ka re go lapa go bile jwane le gono le ba tlile barume ba ga Dr. Moremi ba epoletše dilo kwa gating re sepela le bona ke ba šetse morago ba tsama ba setšha mo ba kgoditšego ntse ba re laetša ba ya ka kwa morago ka toilete ka tabanogaela Dr. Moremi a re boditše gona o bile jalo ge ba setšha ba bone gore noga e dula ka toilete jalo o bile ka mokgwa owe ba re phethile taelo ka mokgwa ba phethilego ka gona ane re a tshepa gore Dr. Moremi ka yena gobane re sepeditše re thatile nna sopo ya rena ke Dr. Moremi re a tshepa gore dilo tša re tshepišitše go tsona le tše ba dirilego ka gara lapa di tla phethagana le rona re tlo bona boroko ra ba le matlhatse le rena ra swana le batho ba bangwe ra le ga re sepela mo strateng ba se ka terenya
judge-wa ke batho ba re tšhetše ba re pointa gore lapa le lealoya ka baka la sefata se ba se folago ka gare go lapa jalo ke a leboga Dr. Moremi ke re modimo le badimo ba geno ba go thuše o seke wa latlha ditšhuana tse di tshwanago le rena ke a re tlhotlholetša gore Dr. Moremi gona a zanka re nyaka selo a zanka re ntšha le sente ba re thušitše le sente Dr. Moremi a zanka a e nyaka jale ke re one Dr. Moremi ke kgopelela go badimo ba geno le modimo gore ba go thuše o tšwele pele o thuša batho ba ba hlokago go swana le rena o sa kgetholle gore motho ye o na le eng e ke wa mohutamang ke a leboga dumelang bathegi le batheletši ba Prof Moremi wa bolela mo ke Magolo Precious ka fase la Lefanteng nna ke hoditše mogokolodi ke mogokolodi bo ba biša maoto ka mofase ga maoto mo go phela go fiša re goditše ka taelong ka morago ga sofa nne re gone le mo netenyane mo nka bo go tswa ditšhošwane mo ntsi so le gona ke zamme go tšhela setlhare sa gona re tshepa re go tloga le go mole batla ba tla go tša boroko ke ngaka seana wa bolelang re tlile ka mogabodine re ba thušitše o na le tše re dikgweditšeng le tla di bona tše dintšinyana tše di-symbol di-day to day things tše e le goreng o ka se di naganela because di-plastic tša go tshwana le tša malekere motho wa tšhela setlhare a se epela ka mogae o ka se e naganele because ke day to day thing ke plastic ya malekere o tsone o dipotša gore ke bana ba latlhile plastic eo dilo tše dintši tše ba di berekileng re dintšhitše re ba bontšhitšene re a tseba re a tshepa gore ba tla thušea ba tla šala ba thabile ya ke balli ba le be re ne le bona mo maloba mo ge balli ba nyaka thušo ya mahala ba tla ka mo radiong Mantaga re ba le bona mo ba kwa ke batho ka mokana ga bona ga o nyaka thušo ya mahala o tla mo wa tla wa ba le rena ka mo lenaneong le ra tla ra go thuša Dr. Moremi Foundation e founda lenaneo le fela go batho ba ba nyaka go thušo ya ge ba lla ka tše dingwe go swana le abuti mmage wa tshwenya ke ba re tlo ba thuša mara ge e le gore wena o nyake taba tša gago o nyake dikwala mo moyeng ge o etla ka kua gona gore re o tlo patela consultation le ditaelo tše di tlabeng di go tšwetše tšhelete gona a sie kao o tlo nete patelela le gona o kgono entšha gannyane ka mokgwa o ka kgonang a sie o entšhieo mara go nyaka gore o thušiwe mahala o tla ka mo radiong ra tsena le wena wa batho ba go kwa gore bothata ba gago keng and then wa tla wa kgona go thušega gobane foundation e ne le batho ba e lebeletšeng a o no tla o nonnoši wa re ke nyaka thušwa mahala ra go thuša re ba le problema gore foundation ba re isa ka tšhelete le berekisitše tšhelete se go dira eng so sorry ke ba kua ga Moremi ge re bolela sorentše re le mo diradiong ba re theeleditše boabuti ke bona mmereko wa bona ba lebeletšeng foundation ba ileng re nyaka go thuša malapa a fona so ba tseba gore go sasa re ne molluo re tlo molatang ga gabotse ka mogopolong ba tseba gore ngaka e dulang ka dilo tše di so re berekana le yona so lapa le re berekana le lona so ene nna motseng wa ka ke romela bo magolo ba ka o mosadi o monna ke romela bo magolo ba ka gobane batho ba ke ba trainang ke nna ke dingaka ke ya ba tshepa ke ba romela so ke tseba gore ba tlo bereka mmereko gona mo metseng e mentšhi ke romela bo magolo ke bona ba bereka mmereko ka lebaka la gore entate Morota ge nka te perekela mebereko ka moka bana ba ka ba etswa motho wa sombo o thuša bomang a ba tlo tseba selo e tlo ba ntela gore motho wa gore gara a ke tsebe le go thekga motse a ke tsebe le go epolola dilo ka gae a ke tsebe le go phekola so lethosane sentse o le rute go tlala seatla gore ga a gatlhana le mathata ga ya tsebe gore ke llela kae ya go ne le ba bangwe le bona šiba nkere bakwe ya bona la ka go ga le ba motseng ka magolongiri ke yo mongwe le tshware la mashware a re Moremi a na le mathata a roma o na le batho ba etla go bona ba na le mathata ba nna go a re roma ka ge se le ga ra la pala Moremi le nna se le ga ra thato ka thaso ke thuse dintši ka ra la pala Moremi so re tle ga ba thaba mo re khutsa go na le bothata le bogolo go na le mošima ya le rone go berekisana le batho ba dinao ke ba tsaba ba sepela ba thuba malapa batho go ja ke tabeše le lapa ka taba le go ja pastoring re gopa shege ya diphoofolo tsa diphoofolo mo bona re wana ka mo lapeng ga sengaka re khutsa go na le mpopo ka fase ga mpete mpopo lona o berebile ka ditlhare mana ka šea a re tsore ke ya kgomotša ga mang ra go gape re khutsa go na le lesokesešile lesokesele kgone bona re mabogedi ka moka gorene o bofile mare ke setlhare ka bogare ga yona
diphoofolo šidi e bontšha le taola le gagare marema ka se se rema ka tšago ngwana o ka malapeng ka sengaka so re ka moka tše be ba lela ka tsona ba ga nthaba re ba thušitše re modimo a be le bona ba hlolela ka tšatši le leng le mantaga ke le ka kwa ba Dr. Moremi a bolela mo radiong ke le ka ra ke ya o kontšhekele ya khathanyana malefo mpapa le mmino gannyane alright a ke dire jwalo pele le mošimanyana le rone o berekišana le batho ba dinyaope ba tseba ba sepela ba thuba malapa batho o kgwetsa declaration ba ntile lapa ka ketana le kgwetsa lepastereng re kgopašeng ya diphoofolo tsa diphoofolo bila mo le re ngwanao ka mo lapeng ga se ngaka re kgwetsa go na le mopopo ka fase ga mpete mpopo lona o berebile ka ditlhare mana ka šia a re tsore ke ya kgomotša ga mang rako gape re kgwetsa go na le lesokesešile lesokese le kgone bona mabogedi ka moka gorene o bofile mare ke setlhare ka bagare ga lona diphoofolo šidi e bontšha le taola le gagare marema ka se se rema ka tšago ngwana o ka malapeng ka sengaka so re ka moka tše be ba lela ka tsona ba ga nthaba re ba thušitše re modimo a be le bona ba hlolela ka tšatši le leng le mantaga ke le ka kwa ba Dr. Moremi a bolela mo radiong ke le ka ra ke bona bophelo bo soga botse ka gara lapa ke le ka kopanya le yena ka founu goma a ntše a nkiša SK ga ke fitlha SK ke le ka gahlala le yena a mpotša mathata lapa le a mpotša gore o tlo tla ntukišetša ona o romme batho ba gage ba tlile ka gara lapa ba epile mo jarateng ba hweditše dilo tšeo di mphago bothata ka gara lapa ke na le ngwana wa mošimanyana o goga diokobatši ka moka moreng ya gago ba tsene ba hweditše megopa manaka le diketane a di beile mo lefestereng o ka re ke tsona tše ba re tlhemmego ka tsona ke leboga ka kudu le ba kgwetša ditše gore re tla robala boroko ke leboga ntate Moremi ga dile ga nthušitše gomme dilo tše boga di bolela ka moka di tšwile ka gara jarata magagešo ke tšewe di-video tše ke tlo le bapalela tšona mo Facebook o no re Dr. Moremi o tlo re kry-a re gona mo Facebook o tlo re kry-a ke na le sesio monoši wena mo mogaleng thobela le kae re gona le bolela le ntate Moremi a kere le bolela le Thembi Mokabane ka ngwana Matlala ke ngwana Matlala ngwana Matlang gona mo site ya Jelfest a ge mama le nna ke la ka ausi wa ka e mogolo wa mathomo ka mogae story sa botwa se bolelang kore ka mmage se nyakile o tshwana le sa ausi wa ka ausi wa ka mogae kore o be a dula ga bomonna gage a botata go bana ba gage then a tla ka mogae a na le bana ka moka a re kwa ga botata go bana ba gago sala ga bota mara be ba se ba monyana so ausi wa ka o tlile a dula le rena ka mogae ra mo amogela go a tlhokega bothata so ausi wa ka a thoma gore a le ka mogae a robetse o no go tla wa tswa gore a rela mokhukhu o dira dilo tse dingwe re sa di kwešišeng ga fihla mo e le gore a re bona gore o dira dilo tse ra mo iša ga bopapa gage
ga bo papa ga ge ba ga nno mo thusa ba re bona ke bona masantone dilo tša go phahla tša go dirang ba di le re ke ma IPC a ba di believe then ausi a ka o buile gae a di mo gae o thomo dira dilo tša gore o phiatla mafastere mo gae ge re dutse mo ntle o no tla sore paketa magogo o go thela ka metsi awe be rekile disamente wa di bula o gaša mama ka tsona so mama try gore o ya ma-social working o mo report ma-social worker ba re a morwala tlile ena kwa ma-social working then borangwane ba re ba mo swara o thukile rangwane monwana o re na le maatla mang a mantši ka kudu-kudu ausi ke ausi wa ka ya then ke moka ra mmiletša maphodisa a fihla maphodisa a botša maphodisa gore nna ka magae re mo amogele ka rata bana ba gage yena tatso ya dira dilo tša di dirago maphodisa ba re monne a ka rata bana ba gage so re monileng ka rata bana ba o tšo tšea mpete ka present friday o patetše 2 years maabane o tšhubile gore ena o nyako ya reka o tšea o mongwe mpete and ausi ya ka ga a hlape a kore go tša matšatši a sa ye a rekele bana diapara ba dirile selo then ka mo gae o no re roga tšatši go tsoga tsogile a re tlaletša mašapa a re roga a tša makuru a re foša ra tšhabela ka mengakong a tša ngwana ga go wa mathomo a mula dirope tša a re o ne dilo ka mo pele o nyako montšha tsona o dula gole sese ke dula mo ngwana Matlang a se gole e ka ba nako e ka ya gore a latiwe le dula kae gaufi le ngwana Matlang re dula ka site ya strata sa ripe sa Mashabelo feta mo ntho mo flateng re theogela o theoga ka sona street ya tla suka ro ya ka thukwane keng ya Riverside no amphe story ke ya e no re nakwanela ya raganetša mphe sona o tšwele pele o bula bana dirope then o runya ko montšha dilo tše dingwe ka mo pele a re tsebe gore ke bana ba gage nno ba motšhaba bana ba le sekolong a ba focus ba no hlolobitša mama sekolong ba ratle bana ba le ba nane stress dilo tše mama di dira mama bona di dirang so go nna le re mone ka ro ba goga dulu tikitiko goga kwae gore a re tsebe gore go diregang ka ga yena then o kgone go dira selo then a fetso se dira tla go botša re ntho e ke e dirileng o tlo mpotša gore ke tlo go patela bokae a dirile ntwa go swana le eng so go swana le gore gonne lo pšhatlile mafastere fastere la le pšhatlileng ke la monyanana ke a ntatelang then o morela gore ke pšhatlile le fastere la gago o tlo mpotša gore ke le patele bokae mo le ba le pšhatla re ke tšhelete tša tata go bana ba gage nampile o tswile a ya motseng o mongwe a fitlha rena o mafestara a rile ke mogalabo wa gage rena ka mogae kore be re dula ka mokhukhung re agile leboto le kore be re sa re ile foundation ena ga itla a fitlha mogae a re lwantšha a re raka ka mokhukhung a ntšha phatlho a rena ka moka ka mokhukhung a re ke ka ga gage nampile ra kgosa re rotoše leboto le ka lebelo ra kapela 2 room ra fetša ra no le extent a re ntse re dula mo jale ena o no phiatlo re dira ka ditšhelete tse tata go bana ba gage ema pele ga jedi tata go bana ba gage go na le seo e leng gore wa se romela mafelelo a kgwedi yena ga a romele selo tata go bana ba ga a dira le bana ba gage selo ebile a nyako kwa selo ka bana ba le ka tšwela pele empile tšatši lengwe o tswile o ile next door a rena o sore ke tlala a re sore ke tlala kwa next door mosadi le a tsena ka ngakong a re mo nyakela dijo ena o a tsena o tsena ka moga batho o nyako o tšea diaparo tša mmeo mme o la ga e tla hlaba mokgoši ke moka wa tšwa o tla gae wa tšhaba o tla gae a fihla mo gae le gona a jule wa sepela ba ro sepela ke tse go sepetše ka o fihlile ga mamogolo a ka le gona ba ra a ka diaparo tša mamogolo a re o nyako di tšena o tlo diapara gore bo malebelo ba hwile mama le rekišitše mama thipa gore ba sa metse mohuthopiki ke moka go njwa le thipa e hlabile nna o re no bolela dilo tše dingwe nna re sa di kwešiše go bitša batho ba bangwe re sa ba tsebego ba bangwe bo malebelo ba re a ba tseba ba bangwe a re ba tseba mpotše mo kgaetšedi yaka le ba gamang
nna re bitsa ka fane ya ga Mokabane. Fane e re bitsang ka yone ya ga Mokabane ke fane ya step father sa mamaka. Mamaka kwa ga Phasha. Mokabane ne? Mamaka ka mo re dulang ka gona ke ga Komane, o nyetse ke ba ga Komane. Komane ke step father sa ka. All right. Ntate Komane o kae? Ntate Komane a sa dula mo ga o dula le mosadi mongwe tenenteng. Le setse le nnoši ka mo gae? Re setse le mmago rena fela. Mara re agile gaufi le ga bopapa gore ga step father sa ka. Boramane ba ke bolelang ka bona ke bona ba step father sa ka. And then ntlhalosetse mo. Mamago o no reng ge a bona kgaetšedi ya go a ria tšea di dirago? Mama o na le bilibili ya gore o dira ka bong. Nako nngwe wa tšwa o meiša ma-social workeng, nako nngwe gore nako nngwe nyako monyakela thušo, nako nngwe o no re ai motho o dira ka bong. Because nna ke ile ka tswa ka kerekeng ba mpotša ba re motho a dire ka bong, wena mo rapediše dilo tše di leng mo go yena di tlo tloga gannyane le yena o tlo te tšea tikiše kerekeng. A ya tinyakele thušo because lena le ka se kgone mo tšelaela monyakela thušo. Motho o le nyaka gore a tlhole tshenyo e ka kampele ba tla bona gore o tiišitše go tshenyo ya e dirang? Ke ntho ke phelang ke botša mama gore motho ntho a e dirang a dire ka bong ene ntho e leng mo wena e tlo golela godimo cause gore gannyane wa breaka. Cause motho o le bantšha ga botse gore ga go le boomo mowe. Ene solanka lena le tšea taba e ya gage gannyane le tlo fetša le wetse ka gare ga mathata ka gore taba ya gage le tšea gannyane ene la e bona gore taba ya motho nto a reng wa e dira. Ke mo taba gage jwale ke kwa mo ba bolela mo ka wena jwale ke a kweša gore gape nka goletša ausi ya ka thušo kane bone jwale rena ka mogae re swara ke stress kose a go bereke motho re no phela ka tšhelete ya bana ya SASSA. Then yena bana ba gage ya bana ba gage o no itse o ya gona kua bo matšhoniseng, o ya gona kua bo private o tšea mepete bona go njwele a tšhubile finishare le ka moka e rekileng ka kwa mokhukhung. Bona lena go njwele o šetše o robala fase le ngwana ga wa mošimanyana a ganang ka ena e re motšea wa Lasbone. O na le nako e ka ya le ka gare ga maemo Mohutu sister? Sesiaka o tlile mo gae 2019 a tshong o tlhalana le tata go bana ba gage a tloga ka kwa etla ka mo gae. Then 2020 ke ga tshomo o bontšha dilo tše a di dirang mo le gore mare tsona e di šetše mo thomile before a tloga ka kua kane be ba re bitša ba re o dirang a re tlo ba ra mo iša ga bopapa gage. Ya ke be ke sa tlilo e tla gona mo ke nyako go tseba gore tsebo ya gago e nnyane e re tlhalanong ya bona go ka ba go diragetše eng? Tlhalanong ya bona ke tsebe because ausi ya ka kwa bogae jwa gage ga dula gona o ba dula le mmatswalage le masogana monne wa gage a agile stene gona mo gaufi mo ga gabo. Then ausi ya ka dula ka kwa sa dule le monne wa gage ko ra ke tse go dirile gore a šala a dula ka kwa sa dule le monne wa gage. O ile a dula le monno peleng? O ile a dula le monno gore a šala thota ile o dula ka kwa ga bo monno a ke tse gore go diregileng. Šidiwe prof. Ya ke mathata straight. So lena ka mo gae le bana ba motho le kwana jwang kgaetšedi? Ka mo gae ke tlo re kwane gona ke tlo raya gona kore ausi wa ka yo a latela go ya ntatelang ke ngwana gae yo a latela go ntatelang yena go itšara go thomo direga ditšo a thota ya dula di-RDP le bana ba gage. Ba ba kae ka mo gae? Ka mo gae re dikgarebe re 5 ga ona lesogana. Okay, ba bang ba kae ba dirang? Go njwele re feletše ka moka ga rena ka mo gae o buile o wa bofabe wa sepetše o re feletše ka moka ka mo gae wa Lasbone o sekolong o ka Lightenburg mara no o tlile gae ka ge dikolo di tswaletše o collegeng. Then wa mathomo ke ena o kwe ausi ya ka ba latela nna ba latela Virginia o ba bereka Pick n Pay le ena mmereko a segalo mo feletše. Then wa latela o a boga dula RDP le bana ba gage.
le kwana ka eng ka yo se sia lena mabakeng a mantši ge le dutse le bona dilo tše di dirang go ra le ka gore re ka monyakela thušo re sa tse gore re ka ya kae re nyakišiše gore gabotse re ka mo direla jwang because thušo ye gongwe jale re be gore e fo ba mogopolong tša rena ko gore re mo iše ma-social workeng ane social worker le letlang ka mogae le re le tlo tšea bana ba ena le tšere bana ba re ka se tsogo re sa ba bona le re le tlo mo tšeela bana then ke mokana le yena ba morake mo gae gore a se ka hlasatla mo gae so nna re bone le solution right because a re tsebe gore go diregang ka ga ena motho o ba se so before be re phela le ena gabotse re le bana ba motho re phela gabotse so a re tsebe gore ena o feleletse go direga so go diregileng ka ga ena ba moraka gae o ya kae ke tseba re ga ka tla ka mogae gape ba tlo mo swara ba ba mo tswalela ke tse gore ka botse o santse ke ra gore bona ba re ge ba moraka ba re yena a kae ba re ena bonoro ya kae ba mo tšeela bana ba raka o siago kore a kere yena ga ba bolela le yena like o bolela gabotse kore ba monka gore motho o ka re mogopolong o shapo ka re tša di dirago ka re o dira ka boso ba mo ore a ke tsere ba le ko mo thušetša gore jwang ba re ba mo file 3 months gore ena a direle bana ba gage dilo tše di right a reke dijo kgotsa a reke dijo ape o kgone go ya kwa mašimong a ya lata mokopu a tla ja mokopu wa je o le motare o no o uja yena a no uja sa o apeya o dira dilo tše dingwe tše di sa direng ke batho and then o ne nako e kae ya le so onjale nka no re ke o ka re ke 5 years nka no re ke 5 years go njwala šetse le 5 years ene a kere gore wa dira a fetša a gomolanyana o ka re a sa dira selo a sa re bolediše mo gae mara a no tsena etswa a ema a yang a ilo fetša maybe bo 3 months beng re sa tse ro ile kae a sa re botse ro ile kae tena boa mara bana ba motho mengwaga le re ke 5 years a bajwa a laetša nna la mathomo ne ke botsa mama ke re motho o ka re nto ke lefufunyane gore ke stress ko re itse re o ka re ke stress and then motho a sengela moisa bathong a sengela moisa sepetlela go ne mo le moisitseng gona re traile gore re tlo moisa sepetlele ke mo ke re go itšao go na le maatla a jumele o swariwa le re o robile mamonwana ke tsenako le re la moswara rangwane se a ke botšiše o bontšhe tabeng gore go na le nako e le gore o ne o timelela a sepela a senka la tseba gore o be a le kae ka yone nako eo le gannyane a senka la no hema o sepetse le bana ba o tlogetše bana ba go diregileng o sepetša Lightenburg a jula Lightenburg a tlatiša ke sogana le lengwa sogana le leno ba le re tseba mo gae le itše la bereka la mama kwa Groblersdal dipolaseng bana ba ba le kae bana ba ebe ba le mo gae tenena a jula le mongwe ya mo dirileng gona koa a boga le ntsha tene sogana le re motho o phela jwale ka manyaopane o ne o phela le mo tseleng o robala mo mabridging then ra ra mo tliše gae a morola ka koloi ya gae a mo tliša gae ge re bolela so o ka yena motho ga ke tse ore o gona ka kwa ka re o dula ka kwa mokhukhung wa noši mmone pele le robala pele re robala o bale gona wa kgona go no sepela gona mo boso re re o gona ka kwa go tšatše re ngwana sepetša re tsoga fore go tša se gona le monyakela thušo thušo le nyakang ke a ga nnoši le tshwenya ke yena nnoši ka mogae goba go ne le tše dingwe di le tshwenyang ka mogae re tshwenya ke yena nnoši ene e nngwe e ntshwenyang ke gore mamaka ka mokgwaleng le never mind ka gona ke na le feeling ya gore le yena go ka no ba go na le something mo go yena kore o ka re ba mo jele kgopolo so ba ska ba ke re mama ka a emelele mo gae a nyake thušo a nyako tseba kore a nyako tseba ka bophelo ba bana ba ga gore go riegang rena ke rena santse re pekemelele re tinyakela thušo ka maphelo a rena re bone re dilo tša rena di stakile ena e re mmotse gore mama batswadi ba emaemela bana ba bona a itseneo
belenya ka re le thuse ka re motšea re re ye go moria ditaelo be ke nyaka gore le mo thuse o tla dumela mama mama yena o tlo dumela wa mo nyakela thuso o ka yena mama ga kgone go emelela mama go kae a ke be honest go ntwa le gore nna go ntwa le ke bolelelena ke segae o bolela o le kae mama yena o gona gae ke mo RDP all right mama yena ka gae o gona ya re tla ilukisa ke re tla ilukisa a tla kry thuso ka gore ka mogo go a bontšha gore a kry thuso mara jale nna podiso ka se motho go ba bua lefofonyane o ne monagano gore e ko o bona monna a ke tsebe because motho ena wa sepela like banna ba gage ke ba bantši ka kudu ba bangwe ba no tla ke tseba ba tlhabile ka dithipa gore gangwe ba le go ne madi ka mo dihempe tsa madi dingwe a re tsebanna ba ke ba bantši ba etswa ka mogae hempe tša madi le dihwetša kae ka mo a dulang ka mo a robalang ka mo a robalang ene ga a fitlhile motseng wa motho wa thota wa tšea o tliša ka mogae mafastere dikosina mabati o no thota ditswana dipoto tša batho wa tšea o tliša ka mogae jale mosetšatši le leng o tla bola ke batho ba tla re swaregile ka lapeng la geno ke ntho ke e bonang gore ga botse motho go ne bothata ke yona e ya mosadi wa go hlaba mokgoši e no ba gore ba go itse gore ba motho gore ke ngwana makhelwane ya mo go hlakanele tša batho mo ya go hlakanele tša batho e re ka re tšea fela re fa social worker modimo e tla bola ko go bereka mara go hlakanele tša batho mosadi ga no tsama a ya le ka mo a tsena le banna a tsena a robala lo a o tse gore banna ba ba hlapa kang ka moka dibirithi ya batho ba eno ba mo go wena o fetša o letokološitše 70 mo go wena tše di tswang go banna go banone o tsena ka mo wena wa dumela o tsena ka mo wa dumela a go gona ga gore mosadi banna ba gage eno ba ba bantšhi gane wena o khutšaneng gore ba ratang ka yena a hlape mothola a hlape a kgwathe metsi a hlape a hlape banna ba ba gage o ile wa ba bona ra ba bona ba bang ke masogana ba sekunu ba hlape ba bona gore motho o feletse mara wa dipotse gore motho o ratang mo go mothoke ene a ratane le bana ke dithaka tša gage banna ba bonang banna ene a sokole go kry-a monnane o ne bana ba ba kae ke tsekgaetšedi ya go re ke ra se seago o ne bana ba e6 o mongwe o fetile wa mošimanyana ba gorara ba ba šitšeng ke 5 bona o ba swara jwang bana ba ba dirile selo le yena o re reng o dula le yena o monnyano a re ganang ka yena a mo rekele dipampas ngwane lo no robala ka sa apara pampas a ka dira selo a mo rekela pampas rena ka mogae a ka no mo thuša nako ngwe a ka no di tšea tla re tia ka tsone kgaetse dimpotse go na le ntho ngwe o e bontšhitše kwa morago gore motho ga a dire selo ka mašheleng a bana ba gagwe o na le go no kitima bomašonisa ka karata tše o tšea tšhelete mo bomašoniseng a iša kae ke eng se le bonang gore wa se dire ka mašheleng a gagwe a re tsebe social worker le yone motsitse gore ga botsene tšhelete e tšere mašoniseng o rileng ka yone ano rene ba tlo oketša dijo ba re tše jefago molartu wa bona o sesine o sesi ba feditše ka yena o sesi ba feditše ka yena e re re go thušetše yena ne e re go thušetše yena re bolele le yena re mo alafe re mo la alafegile e be gona re involvang di-social worker ka gare mola e le gore re sure gore motho se ba yang go mmotša sona di-social worker o tlo kwa a kere mmere kwa social worker ke ya gore ge e botša motho
motho a kwe e kgone go mo fatlholla mo a fahlileng then meliko e tloge mo go yena wa e bona so nna a re le problem ga itsedi yaka re tlo go thušetša yena a kgona go thušega ba gabotse bo malefo ba tla fihla ka mo gae go sasa ba tla molata kere ge ba ka mo kry-a ba tlatla le yena ya go kry-a thušo nto golo kore tlo hloka tumelelo ya lapa kere nna ke tla bolelele motswadi ya ka gore ena kgone go dumela gore ba tle ba motšea wena o bolelele batswadi ba gago and then re tle re motšee a yo kry-a thušo and then gantšhe re alafa batho ba mokuto gore gopela o motee wa ka gae a be gona a tla bone dikalafi tše di bang gona godimo ga motho o wa ka gae ya kere ga itšedi o re tlang go motšea yone mengwaga mekae kwa 88 o na le sa le moso mosa no le 36 o na le 36 so e re botša gore go ra re wena bo tla re ge bo e sa kgaetsedi o tla ba o le ka gae gore o kgone go dula le mokgekolo fase le boledišaneng ka botse ke tla be ke le ka gae a botse morota o tseba mmetsele ye wa neng prof ke a go kono di yaka ka pelo se jore 36 ya a gona bothata re tla le thuša kere okay thank you ya re tlo le thušetša yena mama re tlo make sure gore re tle re motšee then re bone gore re tla riabua le banna ba le kua ke tla ba botša gore banna ba balwetše mola le seke la bapalela gape mo bophelong le seke la makala mama ba ka no go itea ka tokološi engwe ya go nore o no rata banna so ba go boleka ka moleko mongwe o nore o le o se ka nyaka monna so ya fapana meleko gone batho ba ba sa nyakeng banna gone batho ba ba loileng gore ba rate banna yona ya kgonega so o ga itšedi o ka kry-a ba mmethile ka moleko mogolo wa gore a rate banna ka gore ka mokgwa o bolelang gore a re ke gale a ria mmereko ene ge o ntse o monyakišiša a o hwetse e le gore mo gongwe o bereka mmereko ka go rekišetša banna se sengwe ena a ba rekišetše selo ka re gore gore ena ka mokgwa ke mmona o tša tšhelete ya bana ba gago fa bona batho ba ba gage ba tlang mo mokhukhung o ga itšedi o ne mokhukhu wa gage ke mo gore mo gae be re ntse re dula ka mogare ga ona mokhukhu ena o re ntšhitše ka mogare jale nna re agile mo thoko re dula mo ena o šetse ka mokhukhung ke nagana gore ena tšhelete ya gage o itšea e fa bona batho ba kara ke re a reke dijo a dire selo o wa tetlaiša ene o kgone go ja mahea a no ya kwa ge batho mo dira mašimong a ya ba re ko go phusutša gore ba re ko go dirang a tla le magea o beša o lia dipalo o ja tsona o mma sa tsogola tšhelete a bangwe ngwana o monnyane o wanya letswele gore o phela ka eng yena nye o ja ka mofuru ge ba tsoga wa mo tlogela wa tla ka mo tene wa ja o ne nako e kae ngwano o ne 1 year 6 months 6 or 3 o na le 1 year 3 months ke 6 ene bo papa go bana ba ba kae papa go ena o monnyane wa re mo tsebe no wa bobedi o a bileng le na le kwa Lightenburg a re mo tsebe ene nke go sa botlhoko ngwana wa bobedi o santša e sekolong a ne certificate a re tsebo re dire jwang le yona re sa tlo e fa ma-social worker gore ba re ke sa tlo botsiša gaetsedi kere a se nka la e bolela ge wa bobedi o a sena certificate gore o wa mafelelo yena o naso a ke golofele jalo o naso yena o wa mafelelo yena o na le karata tleliniki re ka kgona mo direla certificate cause o mmelegetse mo then o mongwe ke ena re sa tsebeng gore ga botse re tla re o leba kae a le botse gore a senka le botse gore o mmelegetse sepetlele sa kae gore re santse re no ya ro nyakela gona kwa Lightenburg a re tsebe gore tlo re sepetlele sa kae ke motho wa go phela ka go nwa madila a ke tsebe gore wa nwa madila nakane ke tseba gore ena o ba goga tlulu be re hwetša ditlulu ka mo ngakong go bontšha gore motho o ka re o goga tlulu then no o goga kwae ene tlua ke re le a tseba re go batša mafašo so go tlo nyakela gore taba ya gage re iša le morago a kere mama and then ge re kry-a e le gore mafatlha ga ga go betše go ra gore re tlo feleletša re involva le ba sepetlele a kere
ya so ke kuša re thušo yena o tlo e kry-ya re tlo leka ka maatla gore a e kry-ye re bone re ka dira jwang mara a ka seno thoma ka go goga dlu o ne nako ka ya goga dlu lena le ka ba le thomile go tsebaneng goba go lemoganeng gore goga dlu ngwaga go feta mara ngwago a e sa bonala ka moreng ya motho a go goga dlu o kotsi kudu gobane o kgona go no tswa ganyana e sekgweng a e goga e tloge a latlhe kotikoti e kua boe ka mogae ke tlo tia nomoro tša lena mo go Morena Malefa ka and then ke le founele wena o founele mama ka and then banna ba ba gage ga ba tlile ka mogae a senke wa ba le nako go no dula le o motee wa no mo sia ka moganong o mo ko gore ga a dutse le o sesu o swara ditaba le yena jwang gobane lena le palela ko go swara ditaba le yena mo gongwe le dira ntwe e leng gore a e nyake senke ka no try go dula mara bona ba le ka moka ka mokhukhung wa kgono kwa fega thabile a re tse borena o re gang mokhukhu o kae o ka ntle ga jarata o ka mo morago ga ntlo o ka mo jarateng ka mo saeteng la ntlo so ga a tliša banna ba go tšhentšhana so ka mogae bana ba reng ke mo ke reng bana ba gage ba ba le stress bana ba gage especially o mogolo no ra itwa sekolo no tsena a robala ngwanola a hwetša a no ba ka mokgomongwa o tla iša bana mara rena ra leka gore re ba fe thekgo e re e fang bana ba rena nna ke na le ngwana o moiwane mare ge ke kgono re ke le go rekela ngwana ka diaparo ke ba rekele bana ba usaka ka Christmas le gona ke a kgono ba rekela diaparo tša Christmas ko re try ba dira gore ba se ka bonala gore ba sokola le bona e dikhišwa le bua sekolong ba kgone go apara diaparo tše di kaone no ke tlo go thuša ke rata taba re o thuša bana ba o siagwa kere ya ke tla go thuša ke bona gore ke go direla eng mara nnete e ke go netefaletšang yona ke gore bo Malefo go sa ba tlo fihla ka mogae then ba tšee molwetši ba tle le yena molwetši a tla kgone go kry-a thušo molwetši a thušege a be ga botse and then tše ntšhi tša ka gae re tlo di šala morago okay thank you ye nngwe o nyakang thušo ka yona ke eng nngwe ke topodišang ka yona ke gore go njwale ke na le nako e telele ke maketa ke hwetše mmereko and le ngwana ga ešo le ena mmereko wa gago no fela ka mokgwa mongwe kore o no re go tlile mme o mongwe kwa a le parcel counter ke mokgekolo a rwele morwalo then a mmotse gore a ya o bee ka mo merwalo e megolo e dulang gona ba re mme wa thoma matlaletša mašata ya ba go felela ga mmereko wa gage then be re tshepile yena beile yena boga re support-a ka mogae cause nna be ke bereka dipolaseng Groblersdal then le nna kwa Groblersdal o fetše re ega taba gore ba nhire ge ke santse ke iko saena contract ka hwetša ba re contracta e gona then ka boa gae since moe ke na le 2 years no ke le mogae senka hlwe ke sa boela go ile o maketa then mara kgopolo go nyaka mmereko e gona mara gore ke emelele ko o nyaka ke no dula gore go ndele re dutse re support-a ke tšhelete ya bana ba babedi ba grant ka mama rena a bereke a go le motho sasa then go gola nna le ya ntatela rene bana ba batee ba batee ke moka a re bolele ka taba tša di-relationship bana ba ba lena bo papa go bona ba kae ba le thuša ba dirang nna papa go ngwana ka gona wa mo hlokomela o thika khemo go yena wa mo direla ntho ngwe le nngwe ke mo bonang ke kgona gore le nna ke kgone go rekela bana ba auswa ke kgone ba direla o a ntatelago sentse a tlogela le papa ngwana ga a bereke ebile a fela thuša ka selebare ngwana ena o fela a mo founela a bolelele then wa ntatelago yena o dula le bana ba gage le papa bona wa ba hlokomela bona ba shapa la se bone yena a na ngwana o sekolong ya kwala no a gone molato a ke go leboga kgaetšedi ya ka kere okay thank you ya o ka no biletša batheeletši ba babedi ba bararo megala o ka re šeletše ke 7 minutes
071 333 re le topeng re le nametse lefofo la SK FM. School FM le kae? Gona le ka ke rena bana re tseri jemo. Hello age le ka re gona le kae? arona age nna ka la mathata ka bolapeng o riaga jwang ka lapeng motswadi yaka wale bana ba ka go loke selo le wa leswana a bereke le a ka swara go la nta e riang ka bolapeng o go lapeng a ke gole a o gole a le morodi ya le yena o folo palela o tso palela le mokgalabi go ya mathata ebi jale ke di beya moisitse di social working jale yena o tlo o ina magato mare ba le monne yena o salo jale nna le nna ka moke ba baka maoto fa mathata ka mogara lapa le dula kae gole koko mo ngwana matlang le ka kgona go tla ka mo radiong o sasa makoa ka maoto a kgone o tsamaya maotwa go tsamaya gona ke a tsamaya o yaka ke na le ke sepelago le ene a ke re motlho mo re lebeletse gore le ka hwetša plazana malatla ka mo le ka kgona go dira jalo ke kgopela gore le tleng ka mo o tla ke re mama a ke tlotla a ke ngwale leina la lena ke mang ke Francine wa Sethoga ke kgopela le tsogele forowa kere ka lebaka la gore ba ngwadisa line go tloga mosagare ke sholo ba boma 30 number 30 something le tsogele forogo le ke le kgone o kry-a thušwa kere ka nako mang forogo 8 o'clock ge e tšhaya lebe le le mo ya ka 8 le make sure gore le tsena mo ya and then ge ke tšhaiša me gone jale ke tlo lefa di-phone number ke kgopela o dingwale and then o tlo kry-e thušwa kere re lebogile mo ya gona ta thank you. Alright, 071 333 re go tope re go nametse lefofo la SK FM re ko gore wena o le mang mo kae mohlomong ka ba o kopana le eng go direga eng šiwa magešong ba tletse le ena fa bo prof Moremi a se ba ba kae ba ba kgona go ka fana ka thušo e jwalo dumela SK FM le kae wa go khotso ba ba ka butšhago lena ke rena bana ke premier ka mokopa o la ke ba shumanyana aga ya wa na mogala yo ga Moremi o ka ka fomrata le ga re tsampo o le ka taba ke ngwa ke botse bjale ke go tsona mruta ba o ka ka mogashong la le dine ngwa le ngwa ko mokao o digile la plaza o to tisha ke nga moga o raneng ra ke re paranta de mrutur no la le dine ngwa le ngwa ko ba ona o ba gona mosegare go tlo thuša batho mosegare ke a matawane la be ke ka na le shwa gore ke go ta ka mo o do dlala bobedi la di ke ka ga le ka re ke ya matawane a di pese ke gore ke ka go ka mo o ene tšea dinomoro o kgone go buka line no ga ba di shige ke mo kana ka re ba tlo di bitša napa o nyake ball pen ke go biletse tsona motswadi yaka okay a re ke la ke ball pen sa drop ke ke kgone ka di tsalatsa okay thank you a wa ria jwale o nyake ball pen ba tšeletšwe SK FM ke phiri mme kwa šoro o nyakana le sa go ngwala a tle a kgone go ka fiwa dinomoro tša gore le yena a kgone go ka ipea lineng nnete gona ya gore a tsebege gore beke e tlang ka la bobedi o tla bana le bona ba Dr. Moremi nnete gona go 98.7 communicating your needs re tšwela pele le go sekaseka dinyakwa tša gago ka o hweditšisa go ngwala yeah okay 072 072 133 133 6761 6761
and 61 yeah yeah tše dingwe 071 071 ke teleng pele fao 398 398 1508 1 1508 1508 aha re lebogile phiri ke jamale re sa tlo morata mogala ke thomo go kwa ka mmerekisana ga mmala bala re ka meropa ka thetsa ka re tu re go kwe ha no le mo ke le thaedi re lebogile no re sa tlo go ba re sa o sa tlo re thusa mogare ya morata thank you baba tango thank you ya nako la rena e tšhaile ke nna ene a ke ba fe difounu gape magabe tšhuri ya hwetšagala ka dikgokaganyong tša leago go dr moremi mola facebook dr moremi page ya rena le tlo e bona magagešo e na le e followa ke batho ba ba 213k 476 following so ge le mola le tlaka le lela o a tsena wa re followa wa kgona re šala morago wa bona tše re di dirang ka mehla le ka mabaka le di-testimoniale tša rena wa kgona go di bona ka mola ge re le ka mo re ne le bontate morota wa bona ntho ngwe le ngwe live difounu tša ga moremi magagešo ke tše tša 072 072 133 133 67 67 61 61 go ba ba ka founela 071 071 398 398 15 15 08 08 ya ge ba sa re kry ba founele 079 079 170 170 9862 9862 079 079 170 170 9862 9862 fela ke kgopela batheeletši babogedi ba ba tsebang gore ba tlo tla mo go sasa ke kgopela le founele nomoro tše pedi tše ke founu tše re di swere mmo gone jale tša go tla go thuša lena ba go hlapa ba go tloša senyama mathata ba le gahlana le mathata mapilong le lobile manyalo di-business le lobile tše dibotse tše lebelelene le tšona o le ngwana o rutegile o swere di-certificate ka mo gae a e felo ke nyaka batho ba go swana le lena le balwetše ka magaeng ba tswile difola ba bethile ka mapanta ke nyaka batho ba go swana le lena founelang difounu šidi tšona 072 072 133 133 67 67 61 61 goba 071 071 398 398 15 15 08 08 ke kgopela ba difounele gone jwale and then ba kgone go booka line go sa ga ba etla ba ska tla ra ba khatha ke kwele bohloko maloba ka lebaka la ga letšatši be le šetše le subetše ene re sa ya mmerekong o mongwe pele re khatha batho ba 12 so ke duma gore batho ba tsogele furugu gore ba re thuša nape re thome re ba thuše re tšwele pele ya ke lebogile kudu go šoma le wena ke leboga batheeletši ba skfm ke ba leboga ka kua dikgokaganyong tša leago a buti le wena re ya go leboga ga ra go lebala go sasa re ya go fa thušela o e hlokileng tate morota the general aha wena o leboga ke nna wena ke nna yo le lebogang hle